بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الذي أنزل الفرقان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على أشرف المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودوم هيدا كونتيني بروجرام سيمينير مو إن شاء الله هريكو درس من سكتر وني والله من نفوت كيف دي تريستيس voilà, parce que bawo darso plus darso no waɗɗade ɗen fuɗɗade mo woɗɗoto joni haray plus kati inchallah haray ça signifie séparation men on ɗo hannde kono o séparation men ɗo hannde inchallah bit séminaire on si o battini e men wona e won séparation justement e woni hani si ɓalli men ɗin serti wona e ɓerde men ɗe seeɗi inchallah hay ɓalli men ɗin wonande woɓɓe goɗi hana sertude hannde kadi inchallah yani hannde kadi ɗe hana jogodirde ka ɓerde e ka mandu inchallah ko yoyti fi dina men kam eko yoyti même fi bange social men gon ka communauté men inchallah rabbi. Donc haray o dars mon sakitade waɗugol ɗo gonmi waɗande mo ko cheikh wonɓe Oustaz Ahmad Ba haray ko dars yowitiɗo e fii ko yoriɗen toon e origine men on Fouta Dialon. Haray noon angle o ɓe yewtanta en on haray mi alama memude en acca e jonnaɓe kamɓe ɓe haalna en ko angle on par ce que so yinni histoire Fouta Dialon hino yaaji, donc haray en accaɓe kamɓe yewtana en ko honɗum e partie histoire Fouta Dialon ɓe woni en yewtande inchallah. Donc haray ittude jontede moƴƴa nafoore mo woralade no e mum inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Président cheikh أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray hande nde ñalande ɗo woni ala e ono ko mo fottuɗen ɗo e organisation jamiyatul mouhsinoun e laawol kisal. haray miɗen weltano Allah subahanahu wa taala fil bidayati e ngal tummodiral mawgal ɗoɗe, tummodiral ngal annduɗa ko sukaɓe ɓuuri hewde e muɗum, tummodiral ngal annduɗa ko tummodiral dina l'islamiyankowal. haray mi toro Allah subahanahu wa taala ko adi kon fof taw yo jaɓan en golleji men ɗi. toɓɓere innande nde yomi yewtu fi muɗum ko fi dukhulul islami fi Fouta Dialo. dukhulul islam fi Fouta Dialo, natugol l'islam e nder Fouta. so wi natugol l'islam e nder Fouta, hiɗen fama ɗon kisan wondema jaka l'islam naatu e Fouta. Fouta wona leydi tawaynondi law ko l'islam wonno toon, bal ko leydi wasaniya ndi wonno, har ko leydi rawaynoɓe sanamu jalunkeɓe ko ɓe wonno Fouta. l'islam koko naada Fouta. joni noon ko honngol e laawol l'islam naatiri Fouta, ko ɗon haray woni landal meɗen ngal. haray noon ko adi kon ɗo yen muutade taho mi andintina toɓɓe tan. goo on haray no faamirɗon noon tarih wona qur'an wona hadis, haray ko hunde tawayde naɓa artira no heewi to piiji no ɓooga. wono andirɗon noon tenowo jemma si yeehi ɓooge ko woni o ino ɓooga ukka nder ton. a wawata sendidirde ko selli e mum e ko ñawi. mo kala hino wiide kadi ko windi kon hino selli. kullun yaddayi waslan bi layla wa layla la tuqirru lahum bi dhaka. donc haray mo kala hino wiide ko jogii kon ko ɗo woni kanŋe, ko ɗo woni goonga on, kono hara titigi on goonga on hina ɗiɗo piiji fof. haray ko ɗum waɗi mi ndaari moƴƴa mi yiwano deftere nde tawata ko porto français jo windi nde wiyeteɗo Paul Marty, annduɗo fiika men fota, tawaɗo e programme ji men tan colonial. o windi buy fi Fouta, o windi fi ceernoɓe meɗen mawɓe ɓen, kono hino lutodiri kadi e bindi goo. mi yi bindi ko sénégalais ɓe windi fi Fouta Dialo, e ko mauritanien ɓe windi fi Fouta Dialo, e kadi ko sifa ka internet version ji ɗuɗuɗi sertuɗi heewɗi ta fof hino seede. mi ndaari mi tawi ka hisugol e ka sortagol e ɗin probléme ji ɗon fof ɓa ko Fii Fouta Dialo wonɗe wowlude wona Fii Foutaji ɗin fof
iɗon andi Fouta hino woodi Fouta Jalon, Fouta Ngawdere, e Fouta Masina, e Fouta Toro. Hina fiɗi to fof wonɗen haalde ko Fii Fouta Jalon. Yen tuugo e ko mawɓe Fouta Jalo windi kon kañum tigi. Fii sortagol e probléme. Tawa kadi hiɗen yooɓi defte ɗen, defte ɗe tawata ko ceernoɓe men Fouta woni ko windi, andaɓe fii muɗum. Donc haray e nder ɓen kadi hino winda wono ceernoɓe men go buy hino windi no woodi ko muula e ko muulaka. Kono haray ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam Labe ben Alaji Abdourahmane ɓen ɗon neɓali ha ko ɓe feƴƴini. C'est vrai que hina génération men enen ɗo, kono noon ɓe wawa wonde génération Alaji Sansi en ɗo. ɓen ɗon haray hiɓe windi geɗal maɓɓe on Alaji Abdourahmane ƴetti kon ko ɓe windi watti gimɗi. Ko e ɗin ɗon gimɗi wonɗen basade yewten kon e ko ƴettuɗen kadi e nokkeli ko tañƴini ɗen hino selli. Haray ko omo gaddima ɗo mi falanno ardinde. Haray miɗo inna noon wa billahi tawfiq. Haray mi toron o fof heɗitoɗon mi wonno ko séminaire ni wooda ko manditi ɗon, puisque fi honnum koko tawata koko wonde e nafoore ni. Hay si tawi tarikh on luutodiroyi e ko woni kadi gonga kon ɓayno wirɗen noon ko tarikh, kono noon no woodi toon ko luutodiroyta honɗum no mawɓe Fouta wuuriri noon. Ko honno no ɓe ceernoɓe ɗo duɗori ka ɓe duɗi toon, wono Cheikh Abdoulahab ɗo Cheikh Mouhammad Alpha, ɓeɗo fof rewi e duɗe Fouta si ɓe heeɓe janngo e nokkugo. Min kadi mi rewi e duɗe Fouta. Donc ɗum ɗon tun ko darsu molanaɗo andugol ɗum ɗon de ko honno menen min janggir. Donc haray mi fuɗɗori yewtere meɗen nden ɗo gimol ngol tawata ko no jeeya e gimɗi ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam. On tumanti mi haala ko raɓɓiɗi fi ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam. On tuma e nder darsu inchallah e yiyay ko honno l'islam o naatiri Fouta, e yiyay ko honɗum e mazhab Fouta jogino, e yiyay ko honɗum e karmokoɓe ɓen Fouta won ko ɓe wallifani en, e yiyay kadi ko honno kamɓe ɓe waɗirayno fatwa, wa kadhalika ka fen e yiyay fina tawaji ɗin ko honno ɓe jogorno ɗum ɗon. Inchallah aray e neɓata kadi e muɗum ha, par ce que goɗɗo ko yewte berko o famata kon. Haray mi inni wa billahi tawfiq. O wi kanko ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam rahimahullahu ta'ala: bismillahi allazi khalaqa al-kawna summa ala wa ma ra'a nazirun fi khalqihi khalala wala futuran wala naqsan wala ilala bismil muhaymini maulana salatu ala khairil wujudi wa sahbihi al-fudala. No wonne fuɗɗorde yewtere nde. O wi bismillahi khalaqa al-kawn, en fuɗɗori inde Allah taguɗo tagore nden, taguɗo l'univers on, summa ala o towi kanko Allah. Wa ma ra'a nazirun, hay goto yi'ali fi khalqihi e tagu Allah ngun khalala ella. O asama leydi ndin hay nokku ka defo wodi ala. Wala futuran, ceekol ala, wala naqsan ko uyti ala, wala ilala ellaji feeñuɗi tawaɗi lorray ko taga ko woni hoore leydi ndin kon ala. Bismil muhaymin ko yinde noon Allah o waɗɗo ɗi piiji, o wi woni komi woni e fuɗɗade golle an ɗen, maulana kanko on taguɗen. O wi noon assalatu ala khairil wujud, julde e jam e kisiye yo wonu e nelaɗo ɓurɗo moƴƴude e tagore nden, wa sahbihi l fudala e sahabaɓe makko moƴƴuɓe ɓen ɓurɓe moƴƴude e tagore nden. Sen gayni ardinde ɗum yewten kon bon ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam. Ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam ko mawɓe meɗen karmukoɓe molanaɓe janguɓe ɓe tawata hino sifa iwdi maɓɓe hino juutoy, en sifaki ɗum ɗon fof. Haray ko faamunoɓe moƴƴa ko wiyete ko lugha littérature arabo, faami kadi sengo gandal français ngal seeɗa sabu ɓe huwodiri e portoɓe ɓen, e tawata ko lolluɓe fi mum kadi. Lolluɓe quelqu'un qui est célèbre, ɓe andano moƴƴa fi maɓɓe, ɓe woni très célèbre. Haray e nder ko ɓe yangi kon fayda parti njano feccere molanande e gurdam maɓɓe ɗan kamɓe ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam koye wallifagol defte e yuɓɓugol gimɗi, surtout gimɗi arabe. So wi gimɗi ko poème, ko
ko ɗum noon ɓe waɗayno on poème kadi na n'importe quel poème hayno andi waɗayɓe poésie ɓen ko ɓuuri hewde kon surtout arabu ɓen ko mantugol jiwo ma mantugol pucci ma mantugol nature on mais ceerno ali ɓuuɓa ndiyan kamɓe hina ɗum ɓe waɗayno eɗon andi wano hay defte mantirɗe nelaɗo ɗen ɓurɗe ɗen en taway ko fuɗɗorte ko fi zicrul ghazal ɓolugol fi giggolji sifa ɗum noon sen daari wano burda no jeeya e defte ɓurɗe lolluɗe ɗen imo inna alhamdulillahi munsi ul khalqi min adami summa salatu ala al muhtar fi l qidami ɗum ko sarhu on waɗi nde kanko ko fuɗɗori ko honɗum amin tadakkuri jiranin bisi salami mazatte jam an jara min muglatin bidami am habbati rihu fi tilqa e kasimatin wa awmada al barqu fi zalma e min idami ɗin gimɗi ɗon fop ko gimɗi wolayɗi fi ko wiyete kon al ghazal fi giggol donc haray ko hollirgol tu wonde noon oɗo ceernojo kanko gimɗi makko ɗin ko uniquement fi mantugol prophète on sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɗum ɗo woni ko ɓe yewti kamɓe tigi ceernojo on ɓe maaki e gimol goo ɓe maaki dahri qata'tu bi madhi l mustapha tam'a fi mahawi zanbin bi zicrahu wa is'adi mi fillito dahri qata'tu bi madhi l mustapha tam'a fi mahawi zanbi bi zicrahu wa is'adi ɓe maaki gurdal an ɗan fop mi paasiɗan mi feƴƴiniɗan e sifagol fi nelaɗo pourquoi fi tañƴinagol allah yafraylam bakkatu an on sabu ɗum e tañƴinagol allah waɗaylam malaɗo o waɗaylam quelqu'un qui est heureux donc j'ai passé toute ma vie e mantugol prophète on sallllahu alayhi wa sallam haray ceernojo on ko ɓe wonno ko suufiyankoɓe wono woniri noon Fouta Dialo ha gantinɗo fof ko e suufiya wuuri suufiyanke yagal suufiya mi andintinaka ka ahlu sunnati wal jamaa jeeya kono hino mari toon hunde tawande ko particularité ko wiyete suufiyanke yagal comme mi jonna e cheikh alpha ɓe sifano on ɗum noon ɓuuri raɓɓiɗude donc haray koye ɗum ɗo ɓe wurno kono koɓe ñawirta kon fof ko honɗum ko alkitabu wa sunna deftere allah nden e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e gimol maɓɓe goo ɓe maaki wa ma hujjati illa kitabin wa sunnati wa aqwalu ashabi dirayati wal alami wa ma hujjati illa kitabin wa sunnati wa aqwalu ashabi dirayati wal ilmi ɗiɗiɗi fof ƴetta wal alami wal ilmi ɓe maaki wa ma hujjati ndela woola dalil an on o wonali mi ƴettata dalil hay nokku illa kitab sinaka deftere allah wa sunna e ka sunna nelaɗo sallah sallam wa aqwalu ashab e ka konguɗi sahabaɓe no hollira en ɓeeɗo kamɓe kadi koye ɗum ɗo ɓe wurno koye konguɗi prophète on e qur'an kañumma e konguɗi sahabaɓen ɓe ƴettata wa ashabi diraya e yimɓe faamuɓen walla ilmi e yimɓe jannguɓe ɓen ɓe ƴettatano dalil e n'importe qui ɓe yatano ɓe nodda n'importe quel wiyetiɗo ko oustaz ɓe na yetolan ɗum ɗo yetolan ɗum ɗo la omo ɓe andi oɗo ko gando ɓe watta ɗon kadi koɓe jangi kon ɓe yeeto yimɓe ɓen haray ɓeɗo ko ni ɓe wurirno haray koɓe jibina kaka wiyete dongal ceernoya en 1847 haray ɓe jangi e jungo baɓe maɓɓe ɓe hunji qur'an tawi koɓe jeune ɓe jangi tawhid e fiqh e luha e nahaw on tumati hari on zaman ko wonno khalifa on Fouta ko alpha ibrahima ɓen ɓe recevayno yimɓe iwrayɓe nokkeli fof wano Mauritanie addayno toon délégation ji régulièrement arabuɓe ka khalifa Fouta on hari ko ɓe ceernoɓe meɗen ɗo ceerno ali ɓuuɓa ndiyan naɓeteno yo tradise hakkude khalifa on e arabuɓe ɓen arabuɓe tigi ɓe ngalɗayno ko ceerno aliou wawi arabe ko tellement ko tawi ɗengal ngal no laaɓi eɓe wawno arabe on fota donc haray wa kadhalika imam Fouta on kadi ɓe heɓuno lettre iwurɗo e leyɗe arabu ɗen tawi ko lettre wonɗo très important tawi lettre on no mana e nder makko Fouta fof no concerne mo ɓay imam o nodditi Fouta fof ɓe ari Fouta fof disodiri haldi fotti okki janngugol o lettre ɗo laabe c'est pas parce que ko laabe tu wawno janngude lettre on koyen faamu bila ɗo bila kam woni bila kam mi wolni on ɗo fi o laabe koyen faamu ko honno kamɓe ɓe accidiranno geɓe ɗen hakkude maɓɓe ka teddodirgol donc enen kadi ɗum ko yo wuuro hakkude men onon ɗo on sukaɓe si woni piiji goo hewti on daaray ko hombo ɓuri wonde âge e mon hombo ɓuri janngude awa haray o oner ɗo men halfinima
est ce que on faami donc ɗum haray koko woduno Fouta ha ɗo ni kadi hino lutti wodude enen ɗo ni kadi hiɗen accani ɓe mawɓe ɗo sen tummodiray e piiji fof se waɗay koko maɓɓe donc haray ɗum koko tawa no jeeya e fina tawaji men donc ɓe haccani laabe kadi ɓe haaldi ɓe jonni cheikh abdourahmane soriraɓe alaji abdourahmane laabe ɓen on tumanti ɓen jonni taalibajo mum on ɓe wonɗe wolde ɗo fi mum ceerno ali ɓuuɓa ndiyam ɓe inni ɓen janngu lettre on ɓay ɓe janngi lettre on wa ujibal hadiruna bi fasahatihi arɓe ɓen fof ngalɗi façon no ɓe janngirimo noon e tellement ko tawi hino janngi hino laaɓi hino foti donc wa kadalik hari taalibaɓe noon iwrayno nokkel ɗin fof ara janngugol e junngo maɓɓe kamɓe ceerno ali ɓuuɓa ndiyam par ce que hari ɓe lolli kamɓe kadi on say lamminano laabe kono ɗum ɗon hari ko e laamatériji Fouta ɗin laamateri imamaku ngun mais ɓay France ari ton ɓe colonise ɓe bonnuno programme laamateri ndin hari on say ko timbo wonno capital Fouta Diallo ko timbo wonno capital imamaku ngun e khalifa yagal ngal mon ɓay français ɓen ari ɓe colonise ɗum ɗon bonti hande kadi yahoy noon ha a 1912 on tumanti France décidi réorganise gol joni e Guinée e nder ɗum ɓe organise Fouta ko kamɓe sendi ɓe waɗi 22 ko préfecture ka ko sous préfecture préfecture ɓe waɗi nogay e ɗiɗi on tuma ɓe noddi ceerno ali ɓuuɓa ndiyam ɓe inni bon ko amen taw noon laamiɗo meɗen faalama joni lammingol e façon amen on cette fois ci a wona e lanɗo mais c'est en autre manière ceerno ali wi non ɓe faalaka kono e tawi buyno andi portoɓe ɓen ɓe yiɗa julɗo muutiɗo on tumanti conseiller ɓe alaji ceerno ali ɓuuɓa ndiyam ɓe noddi ɓe ɓenni ha si ɓe portoɓe ɗa andi ɓe yiɗama ɓe yiɗa o l'islam si ɓe noddima kadi ɓe inni ɓe lammindema sa salike ɓe yaha ɓe wara si ɓe warima wonana e l'islam o yanal donc accu jaɓa ceernojo on jaɓiri malgré lui naafi hari ɓe faala on tumati ɓe woni hande kadi hoorejo mana si vous voulez préfet laabe on kono aray hande kadi koye konngol France ɓe woni ɗon donc haray en 1916 hoorejo mana communauté ji Afrique de l'Ouest francophone ɗin fof nodditi kañum kadi tummodiral moolanagal ngal ɓen ceerno ali ɓuuɓa ndiyam ɓe tawano e ngal tummodiral ɗon ɓay ɓe tawama ɗon haray ɓe golle mum golle moolanaɗe wonɗe remarquable kono hakkude men no arduɗen ɗo ni koye burure wonɗen kono haray no hakkude men ga vraiment golluɓe piijita onon tigui ɗo remarque oɗo il a bien travaillé donc ɓe golli golle wonɗe remarquable on tumati ɓay ɓe golliɗen golle ɗon no jeeya e ko ɓuuri feeñude e majje ɓe waɗi gimol ɓe manti e mum alaji Malik Sy sénégalais ɓe ɓen gando kadi andaɗo fota wallifiɗo defte fota kadi tawowo ko alimum la yushaqu lahu ghubar no arabuɓe wirta noon ko gando kadi mo ɗuɗano fotoro e zaman makko bon ɓe manti noon alaji Malik Sy on joni noon o écrivain de France wiyeteɗo Paul Marty nde winde deftere makko nden al islam fi Guinea inde wooda so yewan ka FNAC o landi kene ɓe walla on heɓonde l'islam en Guinée on himo windi toon page ji buy fi ceerno ali ɓuuɓa ndiyam e fi on poème mo ɓe wanno nden ñande ɓa fottama tellement ko poème o wanno impacté e yimɓe ɓen tellement ko gimol ngol battinno e yimɓe tawaɓe ɓen ɗon nden ñande ok donc ceerno on ko ni ɓe wuuriri e hoore ɗum ɗo fof kadi ceernojo on ɓe wuurali tum ɓe croisi bras ɓe habbi yo goɗɗo addu ko ɓe ñaama ça c'est très important fi menen karamokoɓe ɓen ɗo yeeso mon e onon karamokojo no duwa guerde o heɓana hoore makko ko ñaama ko ɗum haray si o ɓanni micro yeeso makko o wajoto ko faala o entre parenthèse so waɗali ɗum si woni a karamokojo hiɗa wajade tawi wernuɗoma on ko cigarette yeyata si goɗɗo ari ɓawa toon ka question ji wi oustaz en ko on no fi cigarette no harmi ɗa reeni patron ma no jooɗi ɗa hay sa jaaboto landal ngal a ñeñinayi tigui tigui on a liiƴay ko ɗum waɗi ko taw ko an tigui tigui fawti hoore ma ça c'est très important fi karamokojo yo taw ko kanko fawti hoore makko donc ceerno aliou ɓeɗo ɓe yeeyi goro ɓe waɗi piiji hewɗi ɓe remi
donc ɓe waɗi golleji wonɗi vraiment remarquable haray e nder ɗum ɓe mahani hoore maɓɓe galleji tawi koɓe patron ka mbuuɗi koɓe lamɓe koɓe jon d'islam kadi ɗiɗo fof ɓe hawtidiri donc haray woni haale ka raɓɓiningol le 23 mars 1927 haray karamakoɓe ɓe feƴƴini question aroyay ko duuɓi joni ɓe wuuri mi wolni on nane ko quelle année woni koɓe jibina haray ko ono wodani manditagol ɗum noon de haray ko ɓeɗo woni ceerno ali ɓuuɓa ndiyam ɓe ƴettuɗen histoire mon ɗe yewduden e junngo muɗum joni noon haray ko woni ko ceerno ali ɓuuɓa ndiya yeeti en fii histoire Fouta ɓe inni kamɓe wo haray noon yewtere nden ɗo ko basuɗen nde ko e deftere ceerno abdourahmane labe nde waɗi nden tahmis wiyetende banatu afkari haray ɓe inni wondema ko fewdo annam moussa prophète moïse on andi neeɓi ça c'est des années et des années ko on say fulɓe ɓen harno existe on faami donc haray ko bila on tumati fulɓe ɓen hiɓe wooduno ko noon ɓe ardi ɓe ari ɓe wuuri égypte ɓe immoy noon égypte ɗon hiɓe jokki aynugol dammi hiɓe ɗaɓɓa ka ɓe hoɗa ka hecciɗi o ka dammi ɗi ñamata ɗon on tumanti fulɓe ɓen ɓe wi ɗon ɓe ari e leyɗe ɓale ɓen ɓe ari soudan donc ɓe sakiti ɓe wonani nokku ngotu mo kala maɓɓe tawi ko ɓe buyi woɓɓe ɓen hammi guine woɓɓe hammi mali non non ɓe sakiti partout fi hon ɗum ɓe jokki nayi maɓɓe ɗin ɓe hippo kufunaji maɓɓe libitiwal kufune lekkinanguejo ɓe waɗa malaffa tarugol goɗɗum ka yeeso fiisi hendu waɗi ma nduggu waɗi hara hewtataɓe ko ɗum wonno abiye manji maɓɓe ɗin on tumati kamɓe fulɓe men donc e nder on alhaali ɗon wonoyi ha seydna oumar bunul khattab fewndo makko e tigi tigi on e nder ko o nelata délégation jikon o neli délégation e hooreyagal amre fi udditugol égypte naadugol to l'islam on noon ɓay o ari o naadi to l'islam ɓe woni ɗon ha l'islam on tawi développé to moƴƴa ñande goo amre on mo seydna oumar adduno kanko kadi himo neli goɗɗo goo fi yo yahu udditoya leyɗe ɗen takko ɗon ɓe immi ɓe ari ka wiyete masina ɗon awa ɓe woni ɗon lebbi ɗiɗi ɓe tawi ɗon fulɓe ɓe gerdi e yimɓe ɓen ɗon taw ha buynati l'islam woɓɓe ɓen saliɓe ɓen ɓe ittini ɓe sagalle ko wiyete impôt kon sagalle impôt tu deviens musulman ok tu deviens pas musulman ok donne l'impôt on te laisse en paix sinon non ok ɓe ittini ɓen ɗon on impôt ɗon on tumanti luttuɓe ɓen naati l'islam e nder ɓen natnoɓe l'islam hari fulɓe no toon joni noon ɓay khalifa on o fokkiti kanko mo amre immini on tuma ɓe inni moodi min faalaka acciramen ni min faala ya addu goɗɗo ko lonto min janna men qur'an on par ce que min fuɗɗike famude honno gonɗo waɗi on ɗo wi bon joni haray mi accana on ɗo Ogbata bun Yasir Ogbata bun Yasir ɓay woni ɗon o jombi ɓiɗɗo lanɗo on ɓawo jombi on ɓiɗɗo lanɗo on ɗon noon heeɓi ɓiɓɓe nayo selon maɓɓe ɗo kamɓe karmo koɓɓen ko ɓen ɓiɓɓe nayo ɗo woni iwdi men enen fulɓe sakkitoroɓe iwdi men enen fulɓe arduɓe guine ɓen komɓe wonno ɓe ɓiɓɓe ɗon nayo goo on ɓiɗɗo goo ko ru'urib o wiyete ru'urib ko on ɗo woni ben kala ururoɓɓen woni yette baɓɓen e balde ru'urib on ɗon woni ben yette baɓe ɓen e baldeɓe ɓen ɗimmo on ko hombo ko boɗewal on ɗo wiyete boɗewal ko on ɗo woni ben kala yette jalloɓe ɓen e notoreɓe ngol leññol hikkoy ɗon hombo wiyeteɗo wane wane on ɗon haray ko e makko dambita feroɓɓe ɓen haray hikkoy ɗon hombo wiyeteɗon da'atu ko on ɗo woni mana ben yette bariɓe ɓen bariɓe ɓen bari feroɓe ɓe woni bari amen no ɓe windi ɗo awake ɓe windi fof ɓe windi bari donc ala kulli hal ko ɓeɗo nayo woni soriraɓe meɗen ɓen e ko nde yewtere ɗo ende ko nde deftere ɗo sifi jeeyid donc haray ko ɓeɗo woni lasilion ɓeɗo noon e nder nden jibinande ɗon ɓe heeɓi buyi jannguɓe ko e nder ɓen ɗon noon e nder jinduruyagal maɓɓe ngal ɓe sakiti ha ɓe sewi woɓɓe ɓen immi toon kadi ari Fouta nde ɓe arno Fouta ɓe tawi ko jalunkeɓe won ton ɓe noddi ɓen e l'islam ɓen ɓe woɓɓe ɓen sali ɓe hendi ɓe maccinɗini ɓeyaɓen ɓe guuwi ɓe
en wiyata enen ɓe wari ɓe guuwi ɓe ton ɓe gerdi ha en tout cas l'islam fooli e nokkure nde ɗum ko terlen a 1725 e nden hitande ɗon ɓe inni joni noon ɓay l'islam on heeɓi doole hande kadi ko honno duwaɗe wadde joni créen imam mako ngu par ce que en accitirta ni haray hoore meɗen ma waɗen laamateri ko ɗum ɗon haray ɗon andi nura sallah sallam no maaki julɓe kaɓe mooɓi o yoɓe waɗu amir ono onon arɗon ɗo ni mi anda so tawi o waɗanno en amir ou pas mi haray no hani ka wiye noon ko oɗo woni amir meɗen o jeyi jasakumullah khair ok donc haray on amir ɗon ɓe créi amir on ɗon ko honno ɓe créirno amir on e raɓɓindinagol ɓe noddidirta o ɓe révise alqouran on ɓe ndaari hakkunde maɓɓe ko hombo ɓuri janngude ko hombo ɓuri faamude qouran ko hombo ɓuri faamude hadis e fiqa e ɗum ɓe heeɓi ɗiɗo oya no ɓuri faamude defte cewɗen hadis e fiqu e sira oya no ɓuri faamude qouran bon ɓe inni ammo qouran on ko ammen faala ya wonu hoore ngohoɗo ɗo ɗum ko alpha amad samba ɓuri yasin fayal on tumati on o inni non min duuɓi an ɗin towani haray mi jippitanto o ɗo alpha ibrahim o ko traw an ɗo ɓe inni noon kono ko am ɓuri famde qouran o wi peu importe min duuɓi an ɗin hewtali oɗo haray mi jippitanto mo en faami ko kanko jippitani oya ɓe ƴetti oɗa ɓe waɗi mo khalifa arnoɓe ɓen fof de différentes délégations kala arnoɗo par ce que ko ɗiɗo imminano si tawi joni ko ɓeɗo ɗiɗo immina tawi ko alaji sansiɗo ɓuri gandal wano hara ɓeɗo ko mamum mana pita iwri ɓenna bon ko ono woni khalifa pita o ko ɓeɗo hikkemo yaha yettinoyon ɗum e musdal pita ngal onon ɗo ko dalaba iwr ɗon ko aw woni e mana khalifa on dalaba ko oɗa hikkema kono ɓe daara ko hombo mum ɓuri janngude kamɓe ko ni ɓe lamminirno donc ngol laamu ɗon ngu continue duuɓi buy ha tigi tigi e raɓɓinɗinade ha fewdo ko français ɓen naati donc haray ko wonno imam Fouta on premier imam Fouta mante ɗum ko al imam ibrahima ibnu nuh almami ibrahima ko ɓen ɗo wonno khalifa on wonno imam mawɗo on ko ɓen adi mahude juulirde nden timbo hakaza on tuma continue ɗon tigi tigi on ɓay français ɓen aroyi ɓe waɗi colonisation maɓɓe on tigi tigi tawi bonniti alhaali no Fouta wonirno non ko ɗum waɗi si mi adorani on ɗa nane ceerno ɓenɗa laaɓe nabbuno ha hari ɓe laamino kamɓe laaɓe ton kono yiltodiroy ɓe lammintini ɓe joni e une autre façon tawi joni ko France gérata ɗum nonde donc haɗay ko mazhabe hombo wonno Fouta Fouta dès le début ko mazhabe imam Malik on kamɓe wonno koɓe rewirta Allah c'est pas parce que ɗiya mazhabe ji sella la hiɗi selli kono no ɓe jaaɓori noon diina kan iwgol Makka Madina e jungo Umar ibnul Khattab non histoire on no ardi noon tawi ko mazhabe Malik on ɓuri dolnude c'est vrai que Égypte heɓno mazhabe Shafa'i kañum e mazhabe Malik on mais ɗiɗi ɗi non kono ka sortagol to yaha nokkugo ko mazhabe Malik on en tout cas addorano terlen ka meɗen Afrique de l'Ouest on si vous voulez en général haray ko mazhabe Malik on wonno ko arno toon de haray ɗum ɗon jokka moƴƴa janga fi mum ha kamɓe karamukoɓe meɗen ɓen ɓe foori e mum ha hiɓe wallifi e mum defte e nder defte ko ɓe wallifi kon ono jeeya karamukojo goo o wiya deftere makko nden o wi min deftere anden ɗo mi sifike e mayre ka mazhab Malik ko tawata ibnu Abdul Barri wowlali ka tamhid few tellement ko woni gandal efficace par ce que kanko o naɓuno ha eɗon andi ibnu Abdul Barr ka tamhid himo sifi toon golleji hewɗi mo sifi fi ko honno yimɓe Madina ɓen hay wurirno e dambuɗe figu Malik ɓe waɗi babu amali ahlil Madina ko honno yimɓe Madina ɓe wurirno ɓe watti ɗum dambugal comme quoi koɓe référence par ce que kamɓe ɓe wurdi e prophète on sallah sallam donc ɓeeɗa kadi ɓe inni babu amali ahli Fouta dial ko honno yimɓe Fouta ɓe wurirno ça veut dire quoi yiwgol no yimɓe Fouta ɓe wuriri noon wonande janggo mazhab Malik c'est important parce que holliraymo ko honno malikiyankojo wawata wurirde par ce que kamɓe ko purement mazhab Malik on wonno ko ɓe won rewirde Allah ɓe jillidiraɓe ɗum ɗon e hay hunde wa kadhalika e hoore ɗum ɗon noon fof kadi hari koɓe suufiyankoɓe donc suufiyanke on no miniri noon mi jonita e cheikh alpha ɓe détail noon ko ɓuuri raɓɓiɗude ko honɗum wiyete a suufi haray no jeeya e
ɓurnoɓe mana feeñude e on sanga cheikh salih alfallati tawayɓe kadi ko karmakojo gando molanaɗo ɓe iwruno soudan ɓe gerdi noon e nder jandeji maɓɓe ɗi ɓe yahaɓe hewti madinatu munawwara 1187 e fergunelaɗo ɓe woni toon ha kamɓe ɓe feƴƴini toon eɓe acci defte ɗen kadi hino anda sinano Fii wata en juutin en sifotono Fii ɓen kamɓe kadi ɓe jogui histoire molanaɗo labaɗo e nder ko ɓe waɗani dina kan. Ok, joni noon haray sengo ka janngingol. Sengo ka janngingol karamo koɓe Fouta ɓen fop ɗin délégation ɗimi innuno on fotti timbo ɓe waɗi lamatere ndin ɓe hooti ko wonno golle maɓɓe ko aynugol nayyi e remugol cultivateur kañumma e janngugol e jannugol ko ɗum ɗo fii ɓe jannay hatta ɓe jannga kadi ko ɗum ɗo wonno gurdam maɓɓe ɗan. Attention e hoore ɗum kamɓe hiɓe wanno priorité ko wiyete ko la polygamie na ɗum wiyete jombugol nayo onon ɗo noon buye mum hannde so ɗum wolama taw reedu mum taƴi est ce que taw woɓɓe ala diwnude faami mais ok cheikh abdoul majid e woɓe huuli la polygamie ɗum ɗon ko hunde tawande e fina tawaji meɗen ɗi mi innoyende cheikh abdallah ɓe waɗu taaligue e ɗum ɗon ɓe yetto e l' importance de ça par ce que hande min mi feƴƴoray tun woni mi ala neɓude ɗon kono sen daari ka men Guinée wallahi ko rewɓe ɓuri ɗuɗde Maroc Sénégal partout si woni en inni ko gooto yo jombu gooto luttuɓe heɓata ko wiyete ko moodi few on faami donc haray absolument ma ɗum ɗo wuura. Attention ɓe portoɓe kadi ɓe mari polygamie mais c'est une autre façon ko wonno ɓe inni kamɓe bon nous on reconnaît une seule femme mais de maîtresse tu peux avoir autant que tu veux min jaɓi oɗo ko ɓeygu ma bon ko noɗa heɓde ɓeyguli goo kadi kono ɓenno haray min jaɓaɓe ça veut dire quoi il reconnaît ça min miɗo andi wallahi Bruxelles ɗo portoñ no wiye papa camion himo honni rewɓe tato nokku gootu pullo e arabujo emo tamaɗo bettide emo Rwanda bâtiment gooto himo hoɗi tumbo ɗon safa maroa safa enfin mawɗo o heɓi 70 ans ni mo dogina camion o doginde mais yewta mi andidiri moƴƴa min mo commenté o wi écoute ba c'est pour cela moi j'ai rentré l'islam tout ça c'est des musulmans parce que si on rentre pas l'islam ça c'est difficile à faire en famille donc haray ɓiɗɗo gorko ɗum no jeeya e gorgu wawgol wongol jogagol capacité zérugol rewɓe tato on faami donc mi naali on hannde yaltuɗo tun hay woɓɓe mo heɓaali hay gooto taho wiya waɗo hay ɗimmo mais en tout cas mawɓe meɗen ɓe hari jombugol maɓɓe ngol si ɓe jombi gooto ko jonneteɗo teŋe makko on ɗum ko nayi o jonne suntura makko nden haray ɓe du'odiri ko maɓɓe heɓoy nokku goo o addanaymo kono kiikiiɗe kala ɓe hewti ɓe taway ko wiyete kon ɓamande ko honɗum marari ko sonnaji on maranta kon moodi mum ko ɓamande wiyete nden ɓamande koye horde watte horde la calobas kanano wiyete ok nden ombire beɗo saccango ɓurno moƴƴude e beɗe ɗin ko saccaɗi timbo ɗin donc sa marani goɗɗo kam men Fouta a waɗi e horde hara ko horde yeɗɗunde a ombiri beɗo iwgo timbo haray ɗum ɗon koko mari valeur est ce que en faami donc ɗum wanno ɓen kadi ɓe wurayno ko juuti par ce que namiranji maɗɗe microbe ɓe wurayno e mum hara ko goɗɗum moƴƴinira ɗum façon matière ji haray anda hay ko matière ji honno est ce que en faami ko horde tawata nature may ronka ka leydi beɗɗo saccango taw ko junngo ngo saccira ɗum ɗo wonno gurdam maɓe Fouta ɓen e yawgol ka juulirta so yiya ka deftere Paul Marty e yiya himo sifi ɗi piiji ɗo fof ton donc ɗum ɗo wonno gurdam maɓɓe ɗan heɓugol ɓiɓɓe buy ko honto ɓe tippi piiji ɗiɗi neɗɗo fof arɗo aduna warde aske makko ɗum ko goo ɗiɗi nela sala sallam maaki jombe jiidotoɓe ɗuɗɗi noon mofte an ɗen par ce que min kadi nela ɗon ñande dargal haray miɗo welti ko mofte an ɗen ɗuuɗi ko min nayi ɓeya prophète ɓe luttuɓe ndaare jama an on regardez ma communauté comment elle est grande on faami prophète on ɓe makoye ɗum noon sallllahu alayhi wa sallam donc haray e nder ɗum kamɓe karamakoɓe Fouta ɓen ɓe wallifike defte heewɗe donc ɓe windi livre ji boyi donc no jeeya e livre ji ɗi ɓe windi ɗin
en fuɗɗoray ɗi karamokojo meɗen gonɗo ceerno ali ɓuuɓandiyam windi seeɗaji e majji no jeeya ko ɓe windi deftere no wiye jalad madafi'u hizbil qahhar ala suduril kuffar eno jeeya e mum diwanu banatu afkari ɗum woni nde ka ƴettuɗen o histoire mo wonde yewde ɗo no jeeya e mum durratul abrar fi madhi sayyidil abrar no jeeya e mum qurbanul faqir al mustawjad fi madhi khayri ruslihi muhammad no jeeya e mum addurratul farida fi nazmi al khasa'is al muhammadiya donc no jeeya e mum kadi ko génération ɓe maɓɓe goo moƴƴini e defte wono ma'adinu saada e wonde kadi no wiye bayanu ahkamil mawaris nden ɗon ko ceerno samba mombeya walli fiinde faatiɓe 1268 ceerno samba mombeya ko a 1268 ɓe feƴƴini ɗon anndi min e usta jagiteɗo min firtino gimɗi maɓɓe ɗin e pular berko min wawi kon e sayi goo no feƴƴuno ko gimɗi jelde won no cheikh abdoulahab 512 gimɗi 512 pular gimɗi temeɗɗe joyi e sappo e ɗiɗi woni e nden deftere ɗon donc haray ɗum ɗon ko pular no jeeya mum kadi sukrul ilah fi ilmi lfaraid no jeeya mum kadi allu'lu'ul maknun fi lfiqh nden ɗon ko ceerno sadou mo dal en walli fi no jeeya mum ma'adinul ulum wal islam no jeeya mum ta'limul ihwan bi ahkami furudul a'yan no jeeya mum kadi addurratu safiya sarhu nubzatul kafiya ko hay sa nani tun tafode yewtereji ɗin a taway ko yeɗɗunoɓe nanen ɗo yewtere addurratu safiya sarhu annubzatul kafiya ça c'est bien dit ça ko yewtereji yeɗɗuɗi moƴƴa donc eko wona ɗum e defte maɓɓe no ɗuuɗi ha donc en mara tan sifagol ɗum ɗo fof ko juste no famiron ɓeɗo na fofuɓe ɓe wonno ko yimɓe wonnoɓe intellectuel wonnoɓe intelligent vraiment tawɓe hiɓe woni gurna maɓɓe ɗan no woni stable ka kulotirgol mi yetton différence hakkude maɓɓe e enen ko honno donc amma ka ñawoji islam ka wigol hunde no dagi ma no harmi ka fatawa haray mi addana on ɗo juste question goto pet mo karamokojo on landano ɓe wiwo ko ceerno sad non ceerno ali ɓuuɓa ndiyam a 1345 goɗɗo ari landiɓe fi ko wiyete kon cigarette ko ɗum ɓe wi fimo ɓe wi jawabu su'alin duna qat'in ani shammi atana an sadidin mahmudu zil alami walaysa jawabi qat'an musammama walakinahu al-ikhbaru bizanni fi al-hikami fa aqwalu ahli al-ilmi fihi kathiratun wa arjahuha at-tahrimu ya sahib al-fahmi وما هو إلا مشكل فذوي النهى يفرون منه خشية الوقع في الظلم وشرح قول المصطفى كل مشكل حرام يمنع الشم إن كنت ذا فهم وقال كلوا مما رزقناكم معا من الطيبات الله في الذكر يا قوم ومفهومه لا تأكلوا غيرها من الخبيثات خير المستلزات كالشم فأفتيك بالتحريم دون تردد فأنت به واستغفر الله من وهم وما هجتي إلا كتاب وسنة وأقوال أصحاب الدراية والعلم question goɗɗo landiɓe fi cigarette c'était ça la réponse en point e yinɗo ko arabude laaɓude dolnude ka raɓɓinɗingol ko ɗum ɓe innimo ɗo ɓe innimo fa uftika bittaharim mi wima cigarette no harmi duna taraddud mi mara sikke mum ko 100% no harmi tawi taw ɓe addanimo karmokoɓe goo no wi ɗum e ɗum e ɗum mais ko résumé on mi yiyeti on ɗo fen on fa uftika bittahrimi duna taraddud mi wiwma cigarette no harmi mi sikkitaki e muɗum fa anta fa'ati bihi wastaghfirillaha min waham mana pottito cigarette insinoɗa yo allah dande weemugol wonugol komojo o faami donc ɓe inni hujja maɓɓe on ko deftere allah nde e sunane laaɗo haray e konnguɗi karamokoɓe ɓe haray sen iwi ɗon aren honto attaqalid watturas wassaqafa ka darnoyten ɗon ko honɗum wonno fina tawa karamokoɓe fuuta ɓen e ko honɗum wonno e mana jikkuji maɓɓe ɗin e dondi maɓɓe ndi bon haray fuuta dialo nde wonno hinafi fulɓe ɓen fof wonnen e wolde hiɓe marno
piiji ko ɓe anditirte signe no jeeya muɗum honɗum kufune maɓɓe on ko o kufune mo cheikh mamadou alpha hippi ɗo o kufune ɗo no wiye puuto o kufune himo mari kadi piiji hertiɗi o wiyete ko herti de particularité ça veut dire que o kufune ɗo e makko hiɗa wawi fottugol e neɗɗo on directement anda ko homboni sikki onon ɗo hande son fotte police mo kala ino andi oɗo directement ko police ka haysi o wiyali komi police coñci makko ɗin ko honɗum hollirta ko police ka wa kadhalika gollowo nokkugol ñoogue on kadi coñci makko ɗin e yiyay tun anden oɗo ko ɗo jokki wonɗo on ka poste e yiyay mo tun e landota ko eɗen andi automatiquement ko coñci poste on oɗo joyi ka donc hiɓe mari o kufune ɗo modèle jiboy wono oɗo selon min ko hewtimmi kon ko kufune simple oɗo fof no wawi mo hippade mais no toon towuɗi ɗin si karamo ko jon o hippi kendu o pooɗi ɗo ni ndu woni ni comme ça tout droit yiiɗo on ɗo won andi ko lanɗo on ni ko khalifa on ni ko ni de ceerno abdoulahab ceeɗo sadadol o ni hara ɓe andi ko o woni khalifa on si tawi ndu hippama ndu helama yeeso ɗo fanɗi ɓaawo ga towiti yeeso ga no fanɗi ɓaawo ga no towiti holliri ko hikkiɓe ɓen e khalifa on les successeurs ou les compagnons di khalifa ɗo siko jaɗiɗi ɗum en heela no yiyen ɓaawo ga towi yeeso ɗo hara hino heela hino jolti donc luttuɓe ɓen hippoɗi normal kano woodi façon go mon ɓe waɗa holle en ganda eɓe yoɓali duuti ɓen voilà ɓe yoɓal duuti ɓe duuti ɓen kadi ɗo hippoto nam kala ko ɓen ko ɓe heluɗo ɗo ni si ɓe heeli ɗo joni o andi oɗa ko ga townitirno joni haramo ko joni so heelino ko ɗo woni towitirde contraire ɗo o heela ɓaawo ga yeeso ga feppa ɓaawo ɗo towita seeɗa kala ka yiɗa ɗum haɗa andi ko karamo ko ɓenni sa ƴetti kadi ndu putor ndun a hippiken ndu haɗa joni foppno ɗumanni de dari dow ɗum haɗa ko yoni ko wiyete ko ñama kala yimoɓe e piiji ɗuma ɓenno gay ko noon kala no yiruɗa ndu ndu hippora noon hara yiɗa andi oɗo ko ɗo hikkori si wonti hippoto ndu kadi ɗo o yehi ɓe waɗi ɗo ɗumaji ɗen ko yiya toon ɗo na waɗaka ɗo tun na carmalal ngal ni na ɗuma on croix on ni ko diiɓe Fouta jeenayje ɗen ko ɗen ɓe waɗi ɗo fi hay no hejjiri haramo be hette haqqe ko mum kon tawi noon innugol joni fuɗɗorama ɗeɗo ardinama goɗɗo ina joni wonoyi dernier to joni noon ɓe waɗiri ɗe ni fi foppo yowno nokku goto Fouta ko woduno ko diiwe jeenayi ko ɗen waɗa ɗo symbole ɗo hande kadi si goɗɗo hippoto kadi puutoro weyi wayi ɗo boɗe wayi ɗo vert na ɗum ɗo wondaga fewno tiinde ɗo ko ɗo kun ɗum wonde hikkirda yeeso sa hippi kadi na oɗo joƴƴinta ko fewno tiinde ma ɗo sina ɗum haɗa ɓe andi ko sifa oɗo hippima Oumar o ɗo ara wanda hippagol Fouta si tawi ko anduɗo Notre ko kun ɗo hikkinta yeeso ko noon Fouta hipporte sawa voilà ala kulli hal shukran cheikh mahamadou alpha jasakumullahu hayran no hanuno hay min kam mi wolta ɗo fi Fouta hara ko puutor labano heppi malheureusement ok haray en faami ɓeɗo ko gandal molnal ngal ɓe joguino ko ɓuuri hawnagol kon mi yeeto on ɗo o ko funa ɗo ko junngo moƴƴinira amen ni saccugol ko sukaɓe kadi wa goreɓe mon onon ɗo e miñiraɓe moɗo woni ko sacci ɗum junngo haray mi andintina kufunaji aduna on fop berɗi mi yii ɗin ko ɓuri sattude prix ko puutoru e kufune omani asli ɓurɗo sattude kufune on e aduna ɗimi yii ɗin ko o puuto ɗo e kufunaji no iwa Oman iɓe yeeɗi Arabie Saoudite woturu 2000 riyal ɗum ko 250 euros donc nduɗo kadi ɓurɗi moƴƴude no yeeha ha 2 millions ha 3 millions francs guiné donc ɗum ko tellen 250 à 300 euros donc haray ɗum ɗon tun no yoni kufunaji ɗin teddungal e ko ɗi mantore est ce que on faami voilà donc haray ɗum ɗon no jeeya e ko Fouta Diallo andirano hino jeeya kadi e signe ji ko ɓe marno toon hiɓe marno titre ji ko ɓe jonni jama o no jeeya e titre mo karamokoɓe ɓen jogui wiwgol ɓe ceernojo nano wonɗo wo wonata ceerno
ɓe wi wo ko kalfe tati wonɗo ko jim e ra e nun. Jim on ko honɗum ko jannguɗo, en anndi donc ma wona ganndo si wona ceerno. Ra on ko honɗum ko reeniiɗo, en anndi sa janngi a reenaaki an on a tawataake ceerno. Nun on ko honɗum ko nunɗuɗo, en anndi siɗa janngi ɗa reeni kono a nunɗa waɗa e zigzag kadi a wonta ceerno. ɗiɗo tati jannguɗo, reeniiɗo, nunɗuɗo manten ko ɗum wiyete ceerno. Lande ɗen aroye. Donc haray si ɗum ɗon feƴƴi hiɓe marno kadi jam mana kadi ko wiyete almami. Almami ko honɗum woni ɗum ɗon kadi ko gando yankiniɗo, al alim al mutadalle, gando yankiniɗo ma yeesojo. par ce que sen fritiri almami on ka luha arab ko ƴetta ɗum e yeeso yaaga al imam hikkiɗo yeeso jama on. donc ɗum kadi hari Fouta Dialo hino gollitirayno on moɗon, hino jeeya kadi e ko ɓe gollitirayno kamɓe Fouta ko wiyete kon alpha. mais avant en continde ɗum ɗon ko homɓe ɓurano jammede ceerno, en tawa e joni wona ceerno Mouhammad Samba Mombeya, hayso ɓe hajjoyi ko nden inde ɗon ɓe luttidi ɓen hari ko ceerno pire. ceerno Saadou Modalen ɓen hari ko ceerno 100%. ceerno Aliou Labe ɓe waɗan ɓen o tariha mum woni janngude ɗo, ceerno Ali Ɓuuɓa Ndiyam ɓen hari ko ceerno pire. donc haray wa kadhalika ceerno Samba Ɓuriya ɓe wolɗen fi mum nane ɓen kadi hari ko ceerno pire. ɓeɗo ko ceernoɓe innaɓe ceerno tawaɓe mérite. hina ko tawata hakkude men ɗo no woodi buy innaɓe ceerno on faami e ceerno e ari ɗo faami ceerno on pire ko ɓeɗo jogiiɓe janngugol reeno nunɗa. ok almami on kadi hiɗen marno no jeeya e ko ɓura andede mum almami Fouta on wano almami Aqibu, almami Ibrahima Sori ma almami Ibrahim Bonno. ɓeɗo ko almami ɓe wonno no jeeya e joginoɓe particularité wiyegol alpha on hertornoɓe ɗum wano alpha Salihu tawaynoɓe kadi ko andaɓe moƴƴa andira ɗum ɗon e alpha Ahmad cheikhul bilad. ɓeɗo ɓe fof ko cheikhuɓe molanaɓe andaɓe fimo. wa kadhalik hiɓe marno kadi noddirgol goɗɗo cheikh kadi ɓe innayno kadi goɗɗo cheikh, ɗum kadi ko titre moɓe jonnayno. kamɓe toon hiɓe anduno différent qualité ji wonɗi hakkude alpha e almami e ceerno e cheikh. ɗiɗo fof ko titre ji jannguɓe on faami. na se wi oɗo ko master ji ɗiɗi o waɗi, ma waɗi doctorat, ma ko 6e o hatti. est ce que on faami ce sont des différents titres wonande jannguɓe ɓen hakada. donc no jeeya e karamokoɓe e heɓunoɓe cheikh on a cheikh Ibrahim ibnu cheikh Mouhammad at Taslimi e cheikh Ibrahim Nou imam Fouta on har mo wiye kadi cheikh Ibrahim e cheikh Mouhammad Fugumba e cheikh Oumar Dara e cheikh Ibrahim Sori. cheikh Oumar Dara ko ɓe woni wallifiɓe deftere ndende mi yeeti on ɓe wi wonde ko ɓe sifi kon e mayre ha Ibnu Abdoul Barre sifaki ɗum ko cheikh Oumar Dara ceerno molanaɓe. donc hiɓe marno ɗum ɗo. hiɓe marno kadi ko wiyete moodi ma modibbo. moodi ma modibbo ko titre tawayɗo enen ɗo on fop hiɗen gase mo wiyede a sartisi en jombi faami omo mo faala wonde modibbo ko sa jombi ila ɗon hande kadi a jammitatake subhanallah o wi teddungal ko Fouta jogino ko. hande kadi argol yeeso ɓen ma to wiya Boubacar non ko moodi Boubacar ha joni wiyeteta ma moodi Ibrahima e yi ɗum ɗum ɗo fof ɓe maranno piiji cewɗi no on tigui teddinirte. donc hiɓe marno kadi e sakkito ɗum ko wiyete karamoko ɗum kadi ko gando no jeeya e manditoranoɓe ɗum karamoko alpha mo labe. donc haray e ko wona ɓen ɗon ɗeɗo ɗinɗo fof ko piiji tawayɗi e Fouta manditorama ɗi andirama ɗi. donc haray ɗum ɗo ko honɗum hollir kadi Fouta haray ko yimɓe teddungal ɓe wonno yimɓe ɓe tawata ko finuɓe jogiiɓe ko wiyete civilisation ko woni ka darnugol yewtan nan ɗo ko honɗum woni e ellaji ɗin e ko honɗum wonno différence hakkude men e ɓe. civilisation yimɓe Fouta on no wayi wasi tawi goɗɗo hande a wiɗo a yahi Sine wona fête je ɗe Belgique ɗo watta fête ɗen woni Sine no mari fête ji mum à part
si woni noon an hiɗa habbi par exemple fête de Pâques sin kamɓe na on fête ɓe jogi a andi an finalement ngal fuɗɗike changeude si wono yi ɗon ha a neeɓi ton ɓe battinayi e ma ɓe impactete hara joni an kadi a wayi wano maɓɓe ton donc enen ɗo buy peut être onon ɗo si min wolani on piiji wano no Fouta wurirno wano ko mi wolɗo ko jombugol nayo on tawi ɗum no hulɓini no hawni pour vous ça c'est haɗo ɓe wulirno ma se wi ɓen ko aynunoɓe nayi ka burure ko yimɓe campagne ma yimɓe taraynoɓe mana malaffa tawa no suuɗi yeeso mum ngon fof fiita tatundi naata ka guite ma ka noppi enen en tawi ɗum ɗo na civilisation ndi leydi ka wonne ɗo civilisation on ko honno onon jeune ɓe ɓen ko waɗugol coñci sport Nike Adidas moko baɓe waɗa veste e cravate par contre Fouta hinano sukaɓe Fouta kan no marno coñci ƴanere coñci ɗi ɓe waɗirta sport mais c'est pas comme ɗiɗo no gasa hari ko ɓay aduna on développali ha ni kono noon koyen reconni so Fouta ko finuɓe wonno tedduɓe jogiiɓe teddungal e yii kakufune ɗo holliri sinjina ɓe waɗiri noon ko honno makko ba on anditirte e yii ko honno ɓe waɗiri kadi inɗe différent karamokoɓe ɓen e lamɓe ɓen e ɓe laamaki ɓen kadi ko honno mo kala nodditirte fi hara ko teddungal sans compter parti sonnaɓe ɓen ɗum ɗon kan ko hunde molanade tawayde kadi ko bayanago yoni en comportement sonnaɓe ɓen on tuma wallahi sa ari a gorko an tun a wi assalamu aleykum nena ɓe wa aleykum salam ɓe ala ga ko holliri ko ya daro ha ɓe tiggo ɓaare ɓe ka suudu maɓɓe woɓɓe en tiggani si ɓe tiggike ha moƴƴi ɓe ɗumanike ɓen ɗa wone ga ɓe weƴƴita noon gatal ngal ma gure ngi naata nder est ce que on fam ɓe ko ni ɓe wurirno iɓe mari istilahatuji façon ji yewtereji kamɓe no ɓe wowliri haray ɓe andi hakkude maɓɓe ko honɗum ɓe faala wigol hara koko yaadi e qur'ani yaadi e sunna est ce que on faami donc haray ko ni ɓeɗo wurirno joni noon ko honɗum sendi en e ɓeɗo ko piihu goto ko ɗon mon darnude ɓeɗo hiɓe joguino ko wiyete comme barke mantede toɓɓere molnade hollira enen ɗo e mara barke mais yiya joni différence on ko wiyete barke albarakatu sen ari ka luha arab huwa nnama'u wa ziyadatu wa dawamul khayr ko wiyete barke ko ɓeydagol évoluer ɓeydo e moƴƴere mais moƴƴere nde nde duumo nde continue si moƴƴere woni e ma nde ɓeydike kono nde duumaki haray barki kin kupay on faami pullo wi ko wiyete barki ko jiidi e jawdi e diina jaɓaka mante ɗum kadi jiidi ɗum woni heɓugol ɓiɓɓe jawdi heɓa moyen le minimum fi wurgol harana dépendre de quelqu'un e diina jaɓaka heɓa l'islam ma on tawa Allah jaɓantemo ɗum woni yaaduɓe qur'an e sunna e ko nela sa sallam addi kon e ko Allah har ko fi Allah waɗira ɗum ɗo joni noon si tawi en fottani barki kin ndaare ɗo fa wallahi mi wi on karamo koɓe Fouta ɓeɓe wolɗen ɗo ko ɓe wiyete al alam al jahabiza ça fait janguɓe ha yuloyi ça fait les savants ɓeɗo mais ɓe hewta ɓeɗo ɓen fi yontigi won tun teddinaɗo ƴuwanteɗo toreteɗo du'a il suffit ya jangu qur'an gayna watta ɗon lahlari watta ɗon asmawi e muqaddimatul izziya watta ɗon arrisala watta lawwal e sani waɗa luha seeɗa haray an ko a kukuru ka ganda beson naki gande no ari joni busu magasidu sharia e usulul fiqh ilmul hadis diraya ɗum fof haali ɓen ɓe maraɗo kono a tawontino teddi sa yimo tun taw mirim makko o nangeta fo wallahi allazi la ilaha illa huwa ka yewteten ɗo si ceerno ali ɓuuɓa ndiyan hara artayno ɓe naata ɗo joni si ɓe naati ɗo tun o yiyay ko nder ga change ko est ce que on fam en fo ɗo en tourna ko saffel watte hen hiwrdeɓe salamu aleykum salam no gasa hara fannuji ko cheikh madal fall o jogui kon ɓe rawali e ɗi goɗɗi ɗin par ce que feno maɓɓe har développeral ni kono no serti ko honɗum ɓe joguino ko barke
wallahi min kam yewta on ɗo komi wonno ka pati an komi janngata karamu ko an hari ɓe heeɓi 67 tawi komin pay koyni min taalibaɓe 21 chaque mercredi re fin de mois min tenoya e leɗɗe ka burure min haɓɓa min rondo min iwa ka wiyete dambata min taƴita cankoyno ɗon mi yaha ka wiyete morom ɓe no andi toon kaka maɓɓe ka ceerno alimu morom min cikka leɗɗe ɗen wonde hara foññe e nama no mara min ñaama wonde hara ɗum ala min wayinto min hoota dambata minen e karam ko amen ɗum noon ɓen ɓe mari muusu koyɗe koyɗen no ɓuuti ɓeynna koye yahu ɓeynna onon ɗon arde addol leɗɗe araba ɗaɓɓon barke am min kadi koye yahu karam ka mi ɗaɓɓa barke maɓɓe wallahi ɓen noon ceerno ali moron kadi no jeeya ɓe windal defte kono no jeeya e khalifaɓe molanaɓe kono ɗum ɓe waɗi ñande goo ɓen taw ko andi toon ɓe mari barki hari kile koyo fottane ɓenna bon khalifa on janggono remanoyede Fouta wonirɓe ɗon ɓe fopp yaha e remanaɓe janngo hiɓe wa'anede fopp yaha e wa'a ngesa mba bayeɗe naɓe ka maɓɓe fof une moƴƴine foññe ko waɗe e miram ɓe jonne ɓe naamiɗo donade on yo Fouta ɓe du on nde wotere lanni jokka haaji maɓɓe on faami hina ko tawata hannde karamukojo ɗo minen koso min waaco taw waalo tallo taw fiyo wondira yimɓe ɓe ɓenna ɗum barki no woodi ha feƴƴide ñande goo ko hon ɗum ceerno alim ɓen ɓe waɗi ɓe heɓi ngesa maaro tawi tigi tigi on mba moƴƴi ha feƴƴiti Fouta terlen on fof hinderndi ha ba foppu mani ngesa mba ɓenni bon fu ɓe yewti ko honde say mba waoyte mante moƴƴe o gisa waoygol les récoltes quand on va les récolter pour le cheikh son sang ko ɓe haldi mana récoltoygol ɗon accon hakke entre parenthèse fulɓe ɓen hiɗen jogii ƴoyre hoye law yo Allah sansan en ɗum waɗana en fottuɓe wiyeteɓe maccuɓe ɓen kañum yahay rondora wa mayde no andi ko rondi o no mari fowa wonde ber bayi komi rondi o ko baraji ber ɗum mi heɓata fulɓe ɓen woɓɓe yaha wa'a e tum ɓe ɓerata mi ronki yande o cheikh c'est quoi ça woɓɓe ɓen rondo seeɗa cheikh on hiɓe ka hoɗo ɓe neli awa ka fewna ka fana hiɓe andi gaynama ede ɓe wi awa joni noon si gaynama o ede fof habbolan ɗon kono noon hara haɓɓama rondama mo kala ka rondi dari ɗon habbo ɗon ɗon mea goto susta yeddude tout le monde obéit correctement parce que on sait que c'est le cheikh qui a dit hay goto susta wadde ni fof wa'a woɓɓe rondi ba e sappo woɓɓe noogay wiyeteɓe macculi ɗi rondori maaro fii hara danden taw ko nde lengude karama ko jon ari fof rondike ɓe maki Amidou anike on haray mi watti ɗon mo kala ko rondi kon yo naɓka makko ta goto noon ɓeydo hay waara interdit sa tuusiti gotol ka leydi a huɗama ko rondiɗa kon c'est bon bon tawi maaro noon on sa wela heɓude on faami ko maaro ronda on faami maaro on sa yiwgol ɗum no wawi mi anda honno no yeɓɓidirte hannde subhanallah on tuma e goto susta boynisi on faami ko ɗo no yiyeten kadi honno ɓeeɗo wonirno naarere ɗuɓe imagine ngesa maaro tawa mba ɗum no fota hannde wallahi wasa tawi a okkitirɗo de l'or pur hara ko 22 kara fopp wa'a fo ronda ɓeyndi bommo kala yo naɓuka moɗo ɗum noon ko karam ka min waɗɗum donc mi accitanayi ɓeeɗo ɓe ɓuccana en ko ɓe manditi e Fouta e ko honno ɓe janngiri o kadalika cheikh alpha ɓe mawɓe ɗo kadi yettoto en ko honno ɓe manditi e mawɓe Fouta awa différence on imam ali ɓe maaki ana abdu man allamani harfan in sha'a ba'a wa in sha'a a'taqa ɓe maaki min komi maccuɗo kala janɗolan halfere alifun sa a janginilan alifun ha mi wawi haray mo woni maccuɗoma sa faala yeeyan sa faala rindinan comme tu me fais comme tu veux je deviens ton esclave
imam ali ko ɗum ɓe maaki ɓaawa ɗo goɗɗo naɓete jande setta no wonde karam ko kurkanagol karam ko jon tun barki kin woɓɓe yewno janngugol lahlariw bon karam ko jon noon tan fokkiti ɗaɓɓere o inni ko hombo e mo wakkiloto yiltagol wondananme ɓe gurden ɗo simi artoyi o janga tawi noon ko settan o wonayta fo kala en ami nde karam koye mayadden par ce que sagan ɗo e setta hanam gayni janngude mi hooti goto petto on noon ay ko on wi a gasimi mi wona ɗo karam ko o woni ɗon neleteɗo danko ɓe gurne karam ko makko artoyi ɓe noddimo o jooɗi ɓe mowli hoorno maki Allah okkore ganda waɗa barke e maggal imme hoota ɓe immi ɓe hooti ɓe ari ha e hoɗo ɓe tawi goɗɗo no wara ronka andade ko hombo warimo tefama ha ronkama bon ɓe weeri ɗon yimɓe hoɗo gon inni a ɓeɗo ko hoɓɓe men haray holliten ɓe probléme mo marɓe on ka hoɗo ɗo daren ko honɓe wata wiide ɓe hollitiɓe jannguɓe masalaji figu sifa cheikh mamadou alfahen ɗo fuɗɗi e galal yani gala khalil fi kitabihi kaza kaza masalaji ɓoy fus résultat e ɓaki on tumanti malahlari o wi bon min kadi mi janggano kono miɗo wawi wolude kala hoorejo maɓɓe o wawla on keɗa annami ɗo min accima a janggali fus min yeehi jame wonde kala ko min janggi ɗum hoola hon jangguno koye a ɓawi mi jangguno min kay lahlari on acce ɗum mo woola lanɗo hoɗon gon ko famuɗa o wiya wowlu o inni a joni ɓawa mi wi warɗo on ko e nder ɓeɗo jeetato min mi janggi ka lahlariu fa inin tabasat husila sawbu kulluhu si jilɓi yo coñci ɗin fof wuppe joni hara e warenɓe fof hara e waro riɗo tumɓe fof ɓe ndino ko oɗa wari tawi ɓe yi ɗum ɗon appliqué ta joni eyi oɗo janggali mum kono mo jogui ko wiyete sawaba kon e barki sa heeɓi ko wiyete assawab wal baraka wallahi ko nannguɗa o ko Allah moƴƴinta si barki ala mi jonna dernier exemple si barki ala mi yeeto on ɗo yimɓe ɗo waɗa ɗo denno bo batem ma mariage jogiiɗo barki on o waɗa ɗo 1000 euros defe rigarar ndi Allah moƴƴina ndi wela ha maaya laccire kosan on fopp régila ñaamuɗo ina ari wari ñaamde ko weliri ni ɓeydanela ñaame ha hare yimɓe ɓen ara du e hoote mo ala barki on waɗa 5000 euros defe taw ko rewɓe hawjuɓe arata rigara wingi suma a faami nokkuno nde wotoro ndiɗo no saɓɓi ndi sumi adde poore poubelle fof wayle ka poubelle a faami lacciri wingi hawre e kaaba ñolɗe a faami kosanɗal lamma ɓuri ko ça fait foppo sawabu hara ala ton no gasa sasi Allah waɗi piraka haray ko Allah walli yimɓeɓe a faami seedire ɗum moodi mais mi mari haaju ko Allah tum Allah kadi ƴetta haala kan jonna woloɓe har haala wingi taƴata a faami ɓe du'o ha buyi sorto hoot hara dondiraka a faami ko alhaali ko ala barki ko nowata wallahi donc haray ka raɓɓin ɗingol gueren yiltitoɗen e piiji tati teddodiren hakkude men teddinen jibinɓen barki nene e baba ko ɗaɓɓete ko ɓawa ko to an on lanni ɓitti sina ɗum mi sifanton on piiji exemple ji bu wallahi fino ɗi buyi komi manditi e komi nannowole teddinen ɓe ceernoɓe o wi ɓe c'est de hayna or c'est de diamant ça c'est de diamant il faut pas perdre so zalla kono wiyete perdugol ɓe ko yi'ugol ɓe ɓayɓe waɗɗo chemise um ronka santugol ko homboni wallahi quand on voit Oustaz Abdallah Elas ɓeɗo fof no ɓe woni ɗon yeeso men on doit sentir quelque chose on doit les aimer au fond de nous si ɓe hewti salamu aleykum cheikh wonireɗo harɗa jalaniɓe no ɗa hentaniɓe a nanta goɗɗo no wola ɓe ko boni few haɗa jaɓata ɗum ko a defandayɗo ɓe ko noon wuuritte Sénégal wallahi hay hunde waɗali barki e ndi leydi ɓuuri koɓe yangani karam ko maɓɓen ko sinon a yiyata ka sirku ɗuuɗi hewti ndi kono barki no woodi nunɗal no woodi joni noon Allah o walla e nunɗuɓe hayso tawi ɓe ɓoyli neeto
si ɓe jippinirni barki no waɗi ɓe feeɓayɓe ala ka dinaji ɗuɗi ɓuuri sénégal kono malikiya no respecti gadiriya no respecti laayen mo kala no respecti oya no ƴuwondirana on faami enen noon ko ɗum ronkuɗen ko enen mari karamo ko wel koye oustas yoy goɗɗo fofike duuɓi landeɓe ko duuɓi yolɓe janggoy an hawtidira ɗum fof watta 0 wiyamo gueɗe ko ɓen noon ɗaɓɓirte barke al ulama warathatul ambiya karamo ko ɓe roni annabaɓen wata en faamuɗon nde wonde ko gandal tun ɓe roni nelaɗo ɓe détayoyno kam femɓe ni innama warasul ilm kono avant ɗum ulama warasatul ambiya fahum alladhina warathul ilm wa warasul baraka wa warasul mahabba wa warasul ta'dhib wa warasu kulla shay fa idhan la budda bi an nafhama hadha al hadith fahman daqiqan wala nakunu juhala tawi won komoɓe faamen kamɓe roni si ɓe feewi ko haaju maɓɓe si ɓe ɓoyli ko haaju maɓɓe enen wallahi ko teddinɗenɓe ko Allah yoɓa en maintenant o wela kon perduɗen haray mawɓen ɗo ko Allah ƴetti duuɓi jonni ɓe e yi kadi enen divergence koni hakkude men so lambiniri no Fouta lambiniri no heɓata probléme onon ɗo e ɗon ɗo kon bontamir hop konmo ɓuuri janngude ɓuuri faamude kaari ma darte paf ko ɓuuri janngude ok ko a woni amir halas ko Allah jonnuma ɗon ala ko goɗɗo wiya ko giɗali waɗiri ayo ɓay komo dalaba ko ɗum ɓe ƴettira ay ɓe pita ɓen ɓe moɓodiri ɗum wiyete jahiliya sallllahu ala sallam jasakumullah heire jasa machallah wala ɓettori yewtere mo nde moƴƴane battini moƴƴano ko jaari men o piiji buyɗi ɓe gandano nde min hannuno andude iwdi amen iwdi mawɓe amen machallah donc hannde enen ɗo fof si woodi yimɓe ɓe yaali haalde Fouta tagui ɗum hannde so mbaɗo jonni ɓe an wiyogol anda Fii Fouta ma janggo defti windade Fii Fouta aywa aɗa genna yewtere nde ɓe mo keɓen fala ɓadde daali yewtere nde inchallah ko adi en dartinde darso inchallah e darta FIFA nawa eme wonne waɗo jamɗatake waɗa jamtaki kasi bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadi alladina stafa o ba'at ko hanno ɗum hara tan on ko yonay ɗo ɗum hara ɗum e toɓɓe ɗo hara na waɗugol bil khulasa hara na résumugol ɗen fi hon ɗum surtout kadi wona onon sukaɓeɓen ɗo joni koɓe yewti ɗo kon hiɗon hato jini andugol Fii Fouta ko onon ɗo woni avenir laggine ko onon ɗo kay woni avenir Fouta fi honno noon so ƴetti bangeji ɗin ɗi ɗino ma bangeji ɗin tatino ka diina ko on woni avenir diina ka so ƴetti kay ka bange politique kadi ko on woni avenir leydi ndin kadi so nana ɗo joni fof ɓe inna ko portoɓe nga woni lamminde ka meɗen joni noon génération ji moɗon ɓe wonɗon jangguiduɗe ɓen ka l'école ji ɗo portoɓe wonɗon jangguide ɗo ɓe jande go are ko ɓe woni gollude ka commission européenne ɗo si tawi ko onon jangguiɗi joni gaydi université joni hoɗɗa ka meɗen addoyi dossier lagui ɗo joni tawi komo jangguiɗuɗa promotionnaire ji ma woni ka parlement ɗo o traitay mo kawa traitatamo traitay mo vite fait ko ɗum hino hani wakkilade moƴƴa no hanno hara o mawdu o yaññete moƴƴa mawɓe men ɓe yo Allah yaafo fatiɓe fof ɓe gollani en so yi hande ɓe gari jooɗi e ɓurure Europe capital union européen ga hiɗe wowla ga fi diina ko Allah hoddirino kono ko mawɓe men ɓe woni saabu koɓe awno kon ka ɓalli ka ƴiƴan ko ɗum woni ko ɗum fuɗini hande ne ko goɗɗo ko woni ɗo a wowlata ɗo konguɗi ɗiɗi ma konguɗi tati hara do anaki mawɓe Fouta Dialo ko fi ɓe woni ko yewta ɗo ɓe yangino ɓe tammaɓɓe on ɓe yanguri saabi Allah ɓe laɓɓini anniye on kadi ɓaytuɓe laɓɓini anniye on Allah jaɓi golleji maɓɓe ɗi e defte ɓe yaltini ɓe jangi honno ɓe filitani en ɗo joni fewon ɗo fannuji jangiroyama aduna Allah o fou a yeyi ɗo hande yewɗo rukki leyɗe arabe duuɓi sappo yoyi duuɓi nogay hara o wawani heɓugol ɗo honno gimi sappo ɗi o yuɓɓidiri ko yowdiri fi diina hara hay wowgol sarhugol ɗi ɓeɗo winduno ɗin hinamo be janggoɗo leyɗe arabe wawi sarhugol ɗiɗo namo be de kisa wawi ɗum ɗo joni noon onon ɓe sukaɓe ɗo hiɗon hani andugol Fouta haram huɗari Fouta yiɗon Fouta kadi goɗɗo e meɗen sa yeehi ɗo ha heeɓi kaydi honɗum nde ko heɓuɗa ɗo a wata wontude ɗo portojo a woni mokoba a woni gando a woni marɗo a woni tedduɗo o tuma hewtoyɗa ka moɗon ko ton andata vraiment joni hiɗa jogui ɗo son daari ɗo ɓatteteɗi ɗin ɗo ka ñawdete ɗon ka walte ɗon ka premier ministre on ɗo ma ka ruwa yata ñawdo ɗo yahe ñawdoyɗa ɗon sans probléme foppo hande kay ɗo won woyni sariya o hino waali fof hino heɓɓi joni noon ko honto andirta goɗɗum
ko ɓuri moƴƴude fof ko yahugo aventure heɓoya gandal ma heɓoya jawdi ma heɓoya expérience immo arta ɗum ɗo nafira ɗum ɗo leydi mum ndin e yimɓe leydi muɗum ndin ɗon haray nafi enen ɗo ni mo be men si hooti ga région ñi meɗen Fouta a taway a wonino hannde kadi hoodere a wonino star jo hannde kadi hakkille maɗen udditike yaaji a waway nafude yimɓe maɗen yeru wonɓe toon ɓen fewon ɗo ko culture goto ɓe jogui ko jikku goto ɓe jogui joni noon a ari a wuuride gade combien de nationalité no waɗi wuuriduɓe ɗo honno hara wondi e nationalité ɓuuri 50 mo be a andi seeɗa ko honno woni ko wuuri ko honno ɓe avanceri ko honno ɓe janggiri ko honno ɓe janggirta sa ƴetti ɗum ɗo fopp noon a natti ka meɗen hannde ka meɗen enen kadi jalbay onon sukaɓe ɓen ko yon force yahon vacance na innugol heege hino toon na innugol courant ala ma ndiyan ala ma hurgoji ala ko non waɗoyta ɗin ɗon si tawi ɗin ɗon ala toon hannde kadi on ari on janngiga ko yon eto ha gandal ko heɓuɗon ga kon mo be mo no jogii ɗo honno expérience ko honɗum janngi ka lekko ƴetton ɗin ɗon noon natton toon fi honɗum ko wonɗon ɗo wo on wawata hewtude place ɓe wonɓe ga mais so yeehi ka meɗen toon on wawa développe gol ka meɗon bangeji ɗi fop ka bange diina fewn ɗo so yeehi ɗo joni haray on ittay kono momen ɓe janggay ko waɗugol duɗal jemmani hari si futoro on salminama ko huɓɓugol ko wiyete kon paygo ko wiyete hen ko wiyete kon kara ko leɗɗe kala janggana kujo addu eno ɗon ngal fotte kikiɗe yiite huɓɓe ni to yiite nge huɓɓirni mo ɓe dara ka alluwal jangga ɗon heña si fuɗɗike ɗaɗaɗo ɓe watta kadi sa yeehi ɗo joni a tawa e développement feƴƴiɗo hande ka courant on da waɗa e panneau solaire ma waɗa moteur hande ka no janggire paygo koye haari ko winnanede e alluji hande kadi a tawa ɗum hino neeɓi hande kadi tableau no waɗi o de windagol ɗo temedere ma capantatu fof mo be winda a winda e darso no nokku ka tableau hande kadi fof jangguiɗa ɗon nde wotere ko honɗum watta ɗum no fof ko ɓay heeɓi expérience jiɗi nga kono onon ɗo miɗo conseillé on wata on hulu Fouta yiiɗe Laguine yeehe vacance yahon toon kadi quel que soit tampere ko on ndi heeɓi toon hande kadi ha so tawi ko fi noddugol diina haray ko banaji woni ko wodanma mi sakkitoro ka oustaz e yewtiri ɗon koko wona dogede ɗo fop fi ko wiyete avenir ɗo si goɗɗo o janggi ɗo ko woni janggude simo faala yi'ugol yeeso makko o heɓa avenir moƴƴo aduna ɗo o wuura kadi ko malaɗo o teddina e mawɓe makko ɓe mawɓe mon ɓen 80% ma 90% onon ɓe jooɗi ɓe ɗo hay goto landaki ɗo sukka on fof ko on addiraɓe kaydiji mawɓe mo ko mawɓe mo woni ko soñji ari ga landi rewri ka rewrete ka dagi e ka harmi tappi dambuɗe ɗo buy ha tigi tigi on kañum wawi heɓugol kayti ɓe nano ɓe fi alaka hande kadi onon kadi tampon heɓon soñja siga ka ɓe rewri ɗon ɓe yaha ɓe ƴettama yaha nata ambassade visa ji waɗe hewtaɗo to ɓe jonnama kaydi yaha ka commune retira watta ka jiifama anda valeur ndi kaydi anda ko non ndi heɓɓere o soñjiɗo ɗo noon hara si oto hum police siikino taw ko ñamuno fof yonkay taw ko andi valeur ndi kaydi si oɗon noon waɗi ɗum ɗo yaha tettoya ɗo pompe tetta fraise ɗo dawa bimbi jemma e ñalorma ko dagi e ko harmi ha o addima ɗo sa yaaɓiti oɗo a heɓata avenir moƴƴo ko o déjà taw woni saabu a woodede hoore wadna ko kadi woni saabu a woodede Europe ɗo hande son ari Europe ɗo joni no organisé sifa ɗi ɗo taw yeggitude e mawɓe mon men ittuɓe on ka iwɗen toon ɓayiɗen andi ko fewndi toon joni noon ko honɗum hanani on onon kay ko inno baaba nene o waɗanilan ɗum ɗo mi yii yeeso on wuttani lawol ngol on tampata onon kadi aduna fodde miɗo finude mi foofa fodde miɗo heɓude gokku ɗum haray on yoɓitiɓe ni on yoɓitirta baabe moɗon naɓugol ɓe Makka ɓe yehino o yoɓitirta baabe mon darnalngol ɓe cuuɗi ɓe darnino o yoɓitirta baabe mon addugol ɓe Europe ko kamɓe addi on Europe o yoɓitirta baabe mon hollugol ɓe euro ɓe arino o yoɓitirta baabe mon jonnugol ɓe kaydi ko kamɓe jonni on kaydi ko yoɓitirton baabe mon wo hande kadi ko so nani konngol maɓɓe ngol accu mi acci waɗu mi waɗi c'est la seule chose si ɗum ɗon feƴƴi so tawi hara kono arda yaara ñande tawata ɓe maayi hara o ina rabbir hamhuma kama rabbayani sahira allah mi torikima yurmira ɓe mawɓe am wono ɓe yurmiranolan fewno min kadi mi wonno boobo sabu no vraiment mawɓe mon ɓen ɓe yurmama on ɓe itti on ka courant ala ka hurgoji ala ka sécurité ala ɓe addi on ɗo hande kadi a lappay ɗo e jotto ɗo ha leer mo falɗe o hande kadi hara hay goto hula somi yalti ka yaasa ɗo mi otoje ɗe garuɗon ɗo ɗen otoje ɗe garuɗon ɗo ɗen onon o génération ɗo tawa taw timminani woɓɓe hay 20 ans hay 25 ans goto mo heɓar ɗo ɗe garuɗon ɗo ɗen ɗum ɗo fof ko grâce Allah subhanahu wa taala hooti mawɓe moɗon ɓen kadi taw yeggiti ɗum ɗon dernier point on goɗɗo no heɓa gandal hara o heɓari barki gandal ngal goɗɗo kan no heɓa barki hara gandal ngal ngal ɗuɗari
goɗɗo kadi no heɓa gandal ngal heɓa barki gandal ngal kadi ko ɗum ɗon ɓuuri e moƴƴude bonno woni numéro 1 de on noon tu kadi heɓuɗa gandu seeɗa ni barki boyi e ɗiɗi heɓuɗa gandal ha kono barki ala e muɗum ko kala hangal nafira e ma hayɗo nana qissa mo ɓeynta balɗama no ardi to o qissaji ɗum na ɗum wonde nadde e muɗum gokkum ko kum fanɗi o ko kum fanɗi si kum waɗama barki ko ɗum ɗo woni ko nafata hunde ko nde ɗuuɗi wo ko nde ɗuuɗi si nde waɗaka barki hay hunde nde nafata haray ko wattan hakkille ɗum e moƴƴa ɓe innaɗo joni ko be tedde kono neɗɗo fof neɗɗo so andinima ko a andano fuɗɗini madan fuɗɗori madan hoye mon koy ka lekkol mo andinima goɗɗum ko a andano andi tan mo wondema o ittima e majjere o naɓima e jalbeni fiw hanki dars mo cheikh abdoul majidi waɗi ɗo o ɓeɓe haari leydi arab kono ko ɓe yewti ɗo kon janggoyɓe buy jogui diplôme ala mo nafitorari ala mo nafitorari dars makko on ɗo joni ko ɗum noon holli mo ɓeeno mari ko wawata okkugol mo ɓeeno mari ko wawata okkude o woni karama ko meɗen e on darsu ɗon hay so tawi woɓɓe goo jangguino kono faamo hanki ko udditi kon vraiment hakkille ɗen fof finuno moƴƴa moƴƴa ko ɗum ɗo wiyete ganda oɗo simmiki joni ka meɗen yeehi waway ardade findina haqqille yimɓeɓe moƴƴa ɓuyno toon harayno faala bollugol kono ko be goɗɗo hollamo ko ni yarete neɗɗo fof neɗɗo no besoin ni e orientede ko sa heeɓi orientation moƴƴo neɗɗo laaɓuɗo ɓerde wawa ɗum orientude si wawa heɓude yeeso yiwoya yeeso so yi joni ɗiɗo fof wolama waɗe ɗum no waɗe ɗum ɗo no gasa minen min buɓɓike e o nokku ɗo sago amen noon onon hannde kan nayon buɓɓo ɗo mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu barki e ɓiɓɓe julɗo ɓen fof kala kaɓe woniri e hoore aduna o yo Allah waɗu barki e ɓiɓɓe julɗo ɓen kala joguiɗo zurriya hara ɓe feewi ɓe nantodiri yo Allah tabintin noon ɗo kala joguiɗo zurriya ɓoyliɓe ko Allah woni fewnowo yo Allah fewnan ɓe toriki Allah mo mara zurriya kadi fof yo Allah hokkon ono wonɓe saabu haaɗi yewtereji ɗo fof sakita aduna Allah o fof woni ko nafitori ɗum ɗo yo Allah waɗamon ɗum ɗo ɓantal e polgal yo Allah duumin ɗum ɗo kadi mi toriki Allah l'année prochaine ko arata ɗo joni hara en ɗuuɗa e ɓuri ni miɗo tori onon ɗo fop ko aroyde hara mo ɓe wawa e addorgol ɗiɗo ma tato haray wonanima sadaka tum jaariya sa woni saabu ha goɗɗo ari ɗo joni nani ɗi yewtereji ɗo no feƴƴiri no wonde feƴƴiri o séminaire ɗo ni kala ko heeɓi ga e nafoore fodde himo gollitirde ɗum ɗon an kada waɗi pourcentage e muɗum goto mo nduytantake wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa joni tan e fiɗɗa darson taw yejjite aray fala wadde paali o joni mo soni seeɗa aray karmo goɗɗo jenne ɓe wetende min dartana yimɓe ɓe darso inchallah après jenne cheikh ɓe paara wadde ɓe taali et puis waɗe question réponse salli goɗɗo shukran fi ujalatin sadida haray e hittinde nde wonno ɗum ɗo no miniri noon ko dars tarih awalan haray komi atto landade est ce que ko wolɗen ɗo kon hino selli à 100%. Pourcentage sellugol mum ngol haray ko combien pourcent jonnoton entre 1 à 10? non fiabilité on fiabilité ɗo kadi ɓiɓe arano fi fiabilité tarih histoire 7 sur 10, donc pour vous c'est fiable. Quand nous mettons au début, nous ne pas le Coran, nous ne pas le hadith. Ok. Donc à la quand nous mettons fiabilité, c'est fiable ou pas? Vous pouvez étendre la type. On a des filles derrière terme. On a des filles, mon fille, du coup, ils m'ont émané d'un guide. Filles qui sont en général. Femmes, c'est femmes qui sont. D'accord. Donc ils sont là tout le islam. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Oui, mais pourcentage. Ok. Joni si mi yalla daali nana ɗo maaki ma min si mi wi joni ko mi wi ɗum ɗo fiabilité ɗo tati kono ɓuuri fiabilité ɗo tati voilà ɗon ko yewti ɗo ko wona Allah daali wona ɗo maaki ko goɗɗo wi way so mi landi on fiabilité ok 7 sur 10 awa joni c'est bien 7 8 ok au début wino fuɗɗugol fulɓe ɓen koko neeɓi fuɗɗino e zaman prophète jo hombo voilà Moussa alayhi salam bila on sey ok wiɗen fokkitugol fi natugol islam on Fouta non afan ka meɗen e nder Afrique on koye zaman khalifajo goo e khalifaɓe nelaɗo ɓen ko khalifajo hombo Omar ibnul Khattab ko fewndo on say ok haray Omar ibnul Khattab o nelno goɗɗo yo yahu uddita leydi go jangina ko hombo o nelno Amr jazakumullah khairan ko Amr ok Amr ɓa yeehi woni ton berko won ton kon ko hombo o lontinno sorirawo men on joni si vous voulez ko hombo o lontinno ko Uqbata bun Yasir on ko arabu jonno ko ɗum waɗi d'ailleurs si woɓɓe inna
ɗen nandi arabu ɓen et surtout caractère ji et tout ça no waɗi kam no wiɓe koye juif iwɗen ɗum fof no wola mais selon ceerno ali bouba ndiyan kamɓe ɗo ko ugbata bun yasir ok ugba ɓaawo jombi ɓiɗɗo lan ɗon ko ɓiɓɓe jello heɓan noon ɓiɓɓe nayo premier on ko hombo ro o rib ko on ɗo woni ben homɓe yette baɓɓen e balde e kala yaɗɗo e maɓɓe ɗimmon ko hombo boɗewal on ɗo woni ben homɓe jalloɓe tammo on ko hombo wane sukran on ɗo woni ben homɓe ben nam wane ma fero ɓen en tout cas kono windori ka deftere e oya ko da'atu woni ben homɓe yette bariɓe ɓen hakaza ko sifa wano ni donc haray wiide natugol l'islam on Fouta ko yiltitani ko commerçant ɓe ɓe jindi e naɓi mum e mawɓe men ɓen kadi jokkugol maɓɓe nayi ɗin hakaza donc haray premier imam Fouta on ɓa Allah waɗi ɓe raɗike jalunkeɓe ɓen Fouta ɓe waɗi imam ko hombo wonno premier wonɗo imam Fouta almami Ibrahim ibnu no Ibrahim bun no hakaza ok Ibrahim bun no ko hombo adi ko hombo o yamirno yo mahu julorde nden timbo famade Ibrahim ibnu no ko hombo o yamirno yo mahu julorde nden timbo non ko hombo o fait ɗon ko attrape nigo ko kanko tigi wiɗen ko kanko adi mawde julurde timbo est ce que on faami donc c'est lui ko kanko tigi mahi julurde nden timbo hakaza nam haray iɗen inna mazhabuji wonɗi ɗin Fouta ko mazhabu hombo wona e rewirede Allah toon mazhab malik on ete kamɓe ko ɓe tijjaniyankoɓe tun ka ko ɓe honno suufiyankoɓe en général ko suufiyankoɓe ok ceerno ali ɓuuɓa ndiyam ɓe ƴettuɗen ɗo yewtereji e deftere mum ɓen ko kelane ɓe jibina 1847 ko kel année ɓe feƴƴini 1927 ko duuɓi jel ɓe wuuri 80 ans parfait ok ko quelle année français ɓen nomi ɓe wonde hoorejo e leydi Labe ndi 1912 parfait Alpha 1912 haray ko combien de sous préfecture won Labe 22 ko ɗi sappo e ɗiɗi parfait non ko no gay ɗiɗi afan hakaza donc mi ala on e jogagol buyi haray wiɗen kamɓe karmokoɓe ɓen ceerno ali ɓuɓa ndiyam ɓe wi ɓe feƴƴini gurdam maɓɓe ɗan fop e hunde kaare ko remugol ɓennuno ka ko honno il a passé toute sa vie à faire quoi non kamɓe ko ɓe wolno ko naɗum ɓe wino ɓe wolno gimol ngol voilà parfait donc ɓe feƴƴini gurdam maɓɓe ɗan fo e waɗugol poème fi mantugol prophète on sallah sallam ok nde goɗɗo landinoɓe fi cigarette kono ɓe innoma ɓe inni mo ino harmi lutte wo ala e muɗum selon maɓɓe ok wiɗen kufunaji adnallah on fo ko honɗi ɓuuri sattude puuto no tawa e muɗum par ce que ko ɗum ɗon anduɗen no gasara goɗɗi gonno toon ɗien anda ok ko hombo mon wawi en firtande ko wiyete ceernojo ceerno nam an ɓawa toon defnede ko jangguɗo nunɗuɗo mo watta zigzag reeniɗo parfait ko jangguɗo reeniɗo nunduɗo parfait iɗen mari kadi ko honno kadi manditi ɗon e façon kadi jammoje ko marɗen Fouta toon après ceerno almami parfait iɗen mari kadi honno alpha iɗen mari kadi honno ceernojo en wooli ɗum noon karamokojo iɗen mari kadi honno iɗen mari kadi moodi ko homɓe wiyete moodi tawɗo jombi on tigui wonimo ko ok voilà ok voilà dernière question on ɗo
mi wolani on ɗo haray fi ko wiyete kon barke mi holli on exemple ji hakkude hunde mbaɗande barki e hunde nde ala barki mais définition barki mi woli fi muɗum ko honɗum woni définition barki e pular ko mantuɗen kon ko honɗum wiyete barki mi wolno façon définition ji ɗiɗi nam barki ɗin komi fami mum hare sa fuɗɗi ko goɗɗum hara barkino e mum continue woni voilà ko moƴƴere nde ɓeydo nde juuta ha mayda e mum ok mais pullo no waɗi hawtidiri fof définition ji tati wi ko hunde kare wiyete barke mi wolno ɗum na voilà dina jaɓaka kono ko ɗum sakkitori jawdi heɓugol moyen seeɗa harati dépend pas de quelqu'un e on ɗum oui ɓiɓɓe jiiɗi voilà donc jawdi e jiiɗi e diina jawdi e jiiɗi e dina daɓa ko sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam jonde mana ɗon taaligi tan joni on andi onon heeɓi gootum on heeɓi ɗiɗo luttani on ɓe jombaɓe ɓen fof no luttani ɓe gootum sa jombi ara timmini koye tatoy non hande kay joni noon koye waɗu koye heeña ka hara a fokkintini koye tatoy noon ɓay dina on hara wonti anda so jaɓama ɗo welno ko ñawete ko alamne o andi dina on heeɓi ɗo jawdi on kan no woodi ɗe o tojoɗe garɗon ɗo jombi ara hande kadi ara woni waɗaɓe barki kaw famari awa cheikh alpha amari ko ɓeytata no woodi koɓe ɓeydata ɗon ɓay haray assalamu aleykum no woodi koɓe ɓeydatata ɗon e nani makuji maɓɓe ɗin wallahi ko makuji yeɗɗuɗi ɗi hanuɗen jogitade saabu no jeeya e ko tampini en angal andugol ko honto iwɗen neɗɗo on so anda honto mo iwi o andata honto mo fokkiti par ce que ko tuma anduɗa département o si anda honto fokkitirɗa donc haray yewtere nde wallahi e ndeɗo nafi en fof ɓay piiji ɓuyɓe sifike ɗo si on daari enen rewɓe ɓen ka jandeji a tawiɗa humpiti fi portoɓe ma fi arabu ɓen ɓuri kama nono haray ko ella molanaɗo on tigga ka mum hani attorde haray kamɓe ɓe yewti en ɗo fi ko wiyete soufiya ɓay haɗay hiɗen andi buy e meɗen consultay google on no gasa lando ɗen kalfe haɗa hino jeeya e sonjamo julɓe ɓen heeɓi hande mo kala no yaltini mustalah seke no yaltini haala yowi hoore oya no aybina donc haray si on daari nodditiɓe soufiya ɓen aybina nodditiɓe salafiya ɓen nodditiɓe salafiya ɓen kadi aybina nodditiɓe soufiya ɓen kono hara sa daari hara a tertike kalfe ɗen a yeehi ka madmoun siki kon woni nder ton sa yeehi ko soufiyanke ɓen waɗata kon a taway asli muɗum no ka diina ko woni woni ɗum ɗon ko jooɗagol hasiba hoore mum laɓɓina wonki mum kin accita ko boni mapano hoore mum allah ko ɗum dal kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha donc jooɗagol laɓɓina wonki mum kin ɗum no ko aslum fi din ko non woniri kadi hiltitagol jokka salafu salih ɗum ɗon kadi kon num asli ono ka diina donc ko woni koyo on tigi ɗettu fedde wo fedde ka ɓuri moƴƴude nder ton kon ko yaadi e deftere nden e sunna on kon o gollitira haray mawɓe men ɓe wakkilike muradu moƴƴuru noon saabu si tawi woni on konko ɓe jokkuno ɗon suufiya si ɗum haykano hanno mimi wonal ɗo hande salafiya par ce que monde salafiya o ɓay fiɗi mi tawi goɗɗum no woti mi tokkiɗo donc haray ko jannugol mawɓe ɓen weltanoɓe awa kadi ɓetta yeru ko hani kon o yi hiɗen nana fi ibnul qayyim kañum ibnu taymia ka so jangi defte maɓɓe ɗen on tawi ɓe jogiti alkitabe wa sunna kono yewtereji maɓɓe ɗin so daari mustalahatji ɗin mustalahatji buyɓe mana kalfe buyɓe yewta so yeka defte suufiyankoɓe ɓen ko ɗen gadi sawata toon ko woni tun hino seeɗa ha laaɓi donc haray ko wiyeten ala fedde hande ka julɓe woni ko salafiya woni ko suufiyankoɓe kadi kadi fof woni ko tijjaniya woni ko qadiriya woni ko naqshabandiya woni ko feddeji ɗi fof hay fedde hay wotere wona parfait hay fedde hay wotere ka be no mari ɓi hum ka buɓɓi ɗum ɗon noon kadi na ayɓe
par ce que ko bani adama wata moƴƴinde hunde hara faljere ala nder ton haray kono marɗo haqqille on ko honɗum koyo ar o hutoro par ce que sen daari hande e daaray tawen nodditiɓe suufiyankoɓe ɓen boyno woodi hacce mo ala ko ɗum hadisa wi ko ɗum alqur'ana wi woɓɓe fantiɓe ɓen haaju maɓɓe ko woni ko ɗum ɗa wonde kadi salafiyankoɓe ɓen kañum kadi ko honɗum ɗuma haaju maɓɓe ko woni hadisa no selli ka sella no hani ka hana kono jooɗagol ñaawa hoore mum laɓɓina wonkiji ɗin itta ɗuma ɓennon kañum kadi haaju mum ala e muɗum enen noon ko haaju men woni e mum ko hendagol bindi selluɗi ɗin gollitira kadi yo wonki mumki laaɓu on manhajul on sen heeɓi on manhajul on en wawi jillidirde mo kala en tertike ka falji ɗon en ɗetti ka nafoore nden woni ɗon en ma e hoore men hara en jaɓali natugol e o conflit fewdiɗo hande hakkude feddeji hay fedde ɓe fedde hande e nder julɓe ɓen no ɗetti hoore mum ko kañum tu jokkidina ko ɗum allah daali wa kullu hizbin bima ladayhim farihin mo kala no sikkat ɗuma hara en wawi wo yarde yeeso wallahi mawɓe men ɓen so yinde deftere nde ɓe fonti ɗo joni ndeyne banatu afkari ko no firti ka ha laarabu c'est que ideji wonɗi ɗo ɗi mi copiyaɗi ideji wonɗi ɗin ka nder a deftere ɗo mi copiyaɗi kaka haqqilan ɗiwi ɗum ɗon tun no holli titre mayra no holli madmoun mayra si tawi woni mi windi ɗo aɗa deftere min ni haray ko windi ɗo kon fof ko ideji am ɗum ko holli wondema ko mawɓe wawnoɓe miijitade hara na yawgol janga e deftere goɗɗo copiya ko on wowli kon adda ka deftere mum koɓe maki ɗo ko banatu afkari c'est que ko idéologie mo min tigiri mi sinki haray en iɗen hani teddingo sifa ɓe teddina kadi bindi maɓɓe ɗin haray hiɗen tori wano janguɓe français ɓe ma anglais ma windiray ɓe nano ɓen ɓe hani firtude ɗe defte ɗe ɓe acci ɗo ka français janguɓe arabu ɓen kañum kadi ɗettat ɗe defte ɗo sharhana en janguɓe pular ɓen kadi watta ɗe ka pular tawata hara siko a nanowo français ɗa wawi ɗe nafitorde siko a nanowo anglais ɗa wawi ɗe nafitorde haalaji ɗin fo hara yiɗen tori allah subahana wa taala ɓen mawɓe men yanganinoɓe ha hewtuden ɗo yo allah subahana wa taala yaafoɓe yeru kaɓe faljuno ɗon yo allah subahana wa taala yaafoɓe enen kadi yo allah hollu en gonga artike en jokkugol gonga dumoɗen e gonga ha allah moɓidiro en enen e mawɓe men ɓen fof ka jannatal firdaus wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أريد أن يقول الله سبحانه وتعالى أريد أن تقول الله سبحانه وتعالى وقلت تبتين لكدين مكو. أريد أن يواي تيو بسيدة فيكم يوتكم في أفير صوفية كانوا ما سلفية. أريد نورمال من سينداري ينتوكو غاندي لتوات الموتي. فايدة ونان دي فوق تولو haray o natal taw e gim ma'araka wiɗo c'est que fayda fuɗɗiɗo jangude kanko komo andi dina l'islam o haray tigi tigi e surtout si tawi woni fof no nodditira ahli sunna wal jamaa haray ko wawete faminede taw koko tawata ko kafa ko amma fayda ko hummodiri wano suufi kañumma e salafi ma ko waytata ɗum piiji haray no fof ko inɗe sen daari hiɗe ariri fayda e zamanuji ɗin kono inde nde tawata nden no tabituno gila fewde sahaba ɓen hara tigi tigi ko hinde lolli no wawa goɗɗo gara ɗe tabiti kono hara ko yogaɓe ko ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa kono ɗum woni inde men enen jokku ɓen sunna on e haray wano suufi on ari e zamanuji woɓɓe goo ka laɓɓingol hoore mum ɓay sa ndaari e kalima on ko fii laɓɓingol hoore mum no ɓeeɗa e ndirno tawa asli mum on hari kelɗuɓe noye mum no woniri noon piiji buy hay ko ko fuɗɗen ɗo ayi piiji buy no fuɗɗi hara fuɗɗi ɓen ko yimɓe kelɗuɓe mais si yahoyi ha muutike ɓe jilla toon piiji ha tawata ñiñande sike ellaji mum ɗin no ɗuuɗi ɓuri nafoore ndi wono misal si tawi woni diina ɗo ko diina laaɓo ka pos fuɗɗiɗa kono yehi piiji ukkama to hara sa ndaari a tawi 60 à 70% ko woni kon ton koko ñawi si tawi ko laaɓi no woodi tawata ko ɗum ɗon ko kañum ɓuri marde pourcentage e laaɓal ngal hay ko yowgol ngol ɗo ɓuri wonude hiwugol ko inte ko ali hitiyat ka huɓinagol diina mum kam on so ndaari suufiyanka on haray e yewtafi ko feƴƴi ko goɗɗo feƴƴi ko yewtu ko fewndimo kon en ala natude e feƴƴunoɓe ɓen kono wono sa ndaari fewnɗo piiji buyi haray no nder ton wano immorde
e barkinorgol kaburuji ɓay koye yewtu ko woni kon ɗumannade haray e ƴettugol piiji goo ukka ka diina surtout ka aqida haray piiji buy hino nder to haray ko ɗum waɗi jama o ɓay allah walli karamokoɓe no woodi e ngu zamanu men ɗo wonuɓe en jannude aqida on hara en haɗaka janngol aqida on janga kadi fi ibadat e muamalat e akhlaqu fou no foɗe wawi janngude kono haray wono aqida on ɓaytumɗe mari karamokoɓe tawata hiɓe traitani en fi ɗiɗo piiji haray ko wasnodirten haray ko ƴettugol ko karamokoɓe yewti kon e ɗum ɗon si tawi woni wano ƴetten laawol suufiyangol no andirɗen noon haray piiji buy wano juuragol kabaruji barkinore ɗum piiji buy ino heewi to moƴƴa haray watta hilla e ɗum ɗum moƴƴa fiita on tigi yeeban hoore mum dina makko kam par ce que haray aqida on jeyaka e piiji muamalatuji tawa ko waylirayɗi e bimana zaman ko neeɓi o ko neeɓi ko ɗum waɗi no jeeya ko ɓe indi kon ko inte ko an nasre ka bortugol no woodi piiji ɗi bortetake siki hay sharia islam men on ɗo jippi ɗon ene laaɗo alah salatu wassalam on ɗon bortata siki ɗum ɗon hara bortata siki bortata ko arno ko annabi isa ma ko annabi moussa no jeeya huɗum aqida on siki aqida on toujours ko hunde wotere amma harmugol piiji ɗi ma dagagol piiji ɗi won nder no woodi piiji ɗi ɓe harminana no enen en daginana ma hara en harminana kamɓe hiɓe daginana hara kon ɗum mi faalete findinande hari jama on fi ko homodiri e ɗum ɗon wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanahu wa taala hawrini e sawaba fokkindina ɓerde meɗen hawridina konko allah subhanahu wa taala nelaɗo faala tawi joni hay non kadi cheikh ɓe faala ɓen ɓeytande e taaliga yewtere mi taaliga on koɓe faalama yaade aywa tayib ɓe jogui dars e 15 heures aywa ok mbaɗa ɗon konngol goto tun ɗo e on saynade place no goto inchallah nam sa eywa assalamu aleykum wa rahmatullah ara e weltanike allah subahanahu wa taala weltanike ɓe ceernoɓe dattiɓe daari waɗani en ndi makuji ɗo fou haray en toriki allah yo allah waɗan ɓe jodde aljanna ko ɓuuri mi welde fou ko tawi kon ɓe sukaɓe ɗo ɓurɓe ɗudde ɓen ko Europe ɗo woni ko mawni haray ɓeɗo heɓugol occasion no ɓe humpitorta tariha Fouta Dialo hara ko jooɗagol yewtude na ko nana e histoire ji ma ko ƴettiraka ƴettira o hara ko karmo ko maɓɓe mo ɓe andidiri mo ɓe wowtodiri bimbe kikiɗo ni jooɗade yewta ɓe mubacharatan en direct ɗum ɗo miɗo felliti battinayi ko haqqillaji maɓɓe ɓuuri ko nanira ni tum ma ko hocciraka hocciramo haray en weltanike ceernoɓe ɓe darsom en weltanike sukaɓe jooɗi ɓen kadi concentré heeɗi ɗum ɗo en toriki allah yo allah nafirɓe ɗum ɗo haray télé sengo no ɓe siforani en noon ka tarika Fouta Dialo ko noon tigui woniri min mbiɗo wawi jonnude haray e 10 sur 10 eko ɓe sifi kon sabuna no humodiri eko sifa kon fof koye nder kurugol gotol woni no wawi wonde hara ko noone no sifora noon serti kono haray daƴƴere nde lasli o foof muɗum kono ɓe sifori ɗo noon ko noon woni haray ko ardi en torike yo allah subahana taala arsugo en famugol enen kadi datto daro fino ɗum ɗo wuritira haray ko watti ɗum wona telen sengo woto tun haray mawɓe Fouta ɓen daranino kala ko humodiri e ko fi ko wiyete ko laamateri hari ɓe joƴƴinno gouvernement timmuɗo e nder Fouta Dialo siko ɗi yarama telen sengo ka justice eɓe marnoɓe ɓe halfini telen sengo ka nunɗal e ka ñawete e kala ko waɗete jonniteteɓe haqqiji ɗin fopp hiɓe joƴƴinno laamateri fi muɗum si yiltitama teren sengo ka étirɗe ma ka économie heɓe marno piiji koɓe étirta e koɓe peesirta ila e ñamete remaɗo heeɓi e nayyi e dammi e coñci piiji ɗin fopp ka kala heɓe joƴƴinno laamateri fi muɗum e halfinaɓe si yiltitama telen sengo ka affaire social fopp muɗum kadi hiɓe joƴƴinno kippuɓe fi muɗum e affaire ma ko wiyete kon darnugol cuuɗi ka kala heɓe marno juɓɓudi ndi ɓe eɓɓi fi muɗum tawno leyɗe ɗe Afrique ɗe pays ɗe portoɓe yeehi colonise ɓen fof ala leydi kaɓe tawi no jogui organisation labaɗo e juɓɓudi timmudi tawa fus ala koɓe ɓeydana ɓeɗo ma koɓe wurtanaɓe sowona Fouta Dialo ko ɗon pette ɓe yeehi ɓe tawi koɓe acci konka maɓɓe e juɓɓudi fino leydi wawete laamorede ɓe tawi fof muɗum no e nder Fouta Dialo koɓe tawi to koɓe tawi ɗum woko ka meɗe donc haray miɗo yeƴƴintinna haqqille meɗen ɗe moƴƴa e yiltitagol datto daro wurnita ɗum par ce que ɗum tawi habbor ɗum woɓɓe goo ko enen ɓe jooɗiɓe ɗo dattoto daro wakkilo ha ɗum wurita sabuna hande sukaɓe hewɓe goreɓe wano onon ɗo jooɗiɓe Fouta Dialo ɓen haqqille ɓen fopp goni ko onno ɓe hewtirta leyɗe porto e yi ko noon yimɓe woni yolorade ka maayo Maroc ɗo e nokkeli hedditiɗe e Libye fi hewtugol ka wonɗen ɗo joni noon enen hiɗen andi déjà ko ɗum woni ɗo hande kadi en tawi ɗo on
mapina en fi humpitagol ko non ga en andi tode joni noon ko ɗum watten ko etagol fi yo nunɗal e peewal waw ñiɓude ka meɗen minen ɗo hande minen ɓe jooɗiɓe yeeso mon ɗo komin yahata Fouta Dialo min inna sukaɓe ñiiɓe wone ga wakkile ɗo ɗaɓɓon ɗo wuron ɗo développe on ɗo ko ɓenata ko ɓayɗon acci ɓiɓɓe mon ɓe leyɗe porto ɓe yarde ɓira ɓe ñamude piiji ɗin fof kono si onon sukaɓe on immike ɗo hara ko wono génération moɗon on heeɓi tambitande molanade on yeehi ha Fouta Dialo ka mawɓe mon ɓen iwi ton on holli sukaɓe goreɓe moɗon ɓen ton wonde menen ko min waɗi leyɗe porto ko toon min jibinama ko toon min janɗi joni meɗen ari fi wallitagol ɗon fi no ga développera itte hakkille mon e yahugol ma ɗum e accutugol kuppugol étude moɗon wonɓe wadde lycée wonɓe wadde université e piiji fof itte hakkille mon e accutugol ɗum inna ɗo nangga e laawol aventure clandestine e wartoyagol e laawol wallidiren fino ka meɗen ɗo ɓantora ɓe nanayi ɗum ɓe faama nataka hakkille maɓɓe ɓuuri ko mawɓe accata ga ɓiɓɓe mum yaha woloya ɗum to hara emi ɗo nattira haqqille mon ɗen telengol sengo ɗon ko enen ɗo dattoto daro wakkilo développe Fouta Dialo ko ɓuuri maw sengo ɓurgo jalɗude ngon haray wona wonɓe ɓen toon tun haray en weltanike ceernoɓe waɗɓe makuji ɗin surtout mawɓe meɗen alaji sansi wakkiliɓe e nde jonde juutde ɗo tolo hakkudeji meɗen inchallahu haray en wattitay duwa o e sokeje maɓɓe haray inchallahu aɗa ɗum watten konngol e junngo jogitiɗo en jonde nden inchallahu haray kala ko gasata hikkade ɗo inchallah haray waɗen ɗum noon ɓay jonde juuti daren no juuɗiren bidenillahi taala non inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah donc aɗalle jontude ay samsiye terne ɓe wannayi inchallah duwa donc meddani en ɗo lewre ɗiɗi programme on ko 16 heures waɗa officiellement fi huttugol wonande heddotoɓe woni ko layen 16 heures inchallah enen ɗo inchallah ko obligatoire men keron koɓɓe wonande wawaɓe noddude men donc haray on 2 heures ɗo inchallah sen juuri ɗo joni hayɗe mari lewre goto fi ñamugol inchallah e lewre goto gati fi joɗugol inchallah e waɗen battini ko battani kon ani séminaire battani kon e men donc e waɗe kuruwol en fait cercle karamo ko men yetta yewtere enen kadɗo fof mo kala men yetta yewtere inchallah mo kala yewta yer ko battani kon e mum inchallah mante waɗen dowa dodiren et puis waynodiren inchallah mais entre temps so ɗori karamo ko ɓe tawata re tango ɓittani men no faala wayntade ara inchallah en dara kadi no walliren ɓe ɗo wayn ɗo bisnillah joni en julde inchallah ɗon cheikh oyanande dowa on dara no julde joni mi acci mi waynoto ɗo gisa juuleno e menen mi yaha bi tay seeɗa falno joni mi yewte ɗo fof wayno ɗon ɗo mi yaha minti par ce que ɗo alay ɗo fayde leer goto ɗo térésare goɗɗo no ɗo 14 joni mene kam ɗon ɓay mi waɗani joni noon mbiɗo 2 minutes sen gayni en juulide mere waɗon me yaha sekki toon ɗoɗe ɗo ɓay haray jamma o ɗum tawno wono inchallah tawi joni aray voilà joni aray probléme ala ɓayde gamma koɓe fof falamo de joni joni mine joɗiɗo yewtere nden ɓayde ɗon après waɗen dowa inchallah mi joni tiyo yewtere inchallah joni après si plekutore aray kamɓe ɓuuroɓen no waynta ɗen kamɓe terroɓe les gars waɗi ɗum waɗi waɗanani duwa waɗane résumé seeɗa ko nafoore joni kono o jontilam joni on yeehi avant de wadde don chef no ustad no fala wonde goɗɗum joni tawi alaji sansi taw ɗo joni andi min ko weltago so weltanoɓe ɓe gurna ko waɗi ko si taalibaɓe wooli ɗo wooli fi hadisije wooli fi piiji bo si min woolay ɗo ko fi komin mandino ɗori komin wonno paygoy kono mi toriki Allah tan fattiki Allah wonɓe mimminan ɓe ɗum ɗo fi en jogi to mawɓe men ɓe teddinen ɓe Allah ɓeydanɓe doole mawɓe men fatiɓe fof yo Allah yaafoɓe ɓe luttuɓe wurde ɓe yo allahu taala ɓeydan en jan kisiye joni ɓawno hiɗon janggiri telen ka français o telen ka arabe on wattana yiila so on yeehi joni wono amérique ara ɓe mari ka ɓe yahata ɓe yewtida e mawɓe maɓɓe ɓe fi on ɗum fi andugol naa ko ɓe janggi kon fi andugol ko feƴƴuno kon mi addana ɗo hunde frappant si a immindini ɗo joni o e ɓiɓɓe makko ɓen ɗo ɗiɗo on toga yawron ka mawɓe men ɓe jaɓatano ɓiɓɓe ɓe wona yeeso si paygoy ko woni yeeso a doga yawen mbaɗa kono si koye ɓaawa ko tuma yewɗa yarɗa no paalɗa ɗo ha neeɓi o yeƴƴituɗa nodda paykoy koy inna yoɓe ariya on joni ɓay ko fi hadisi tum wona yewte ɗo kono mi sikki fi l'islam hakkilankin ko jaɓɓi ɗo ko mako ɗon ko ɓayade wawata wonde ɓawa ɗum ɗon ko piiji ɗiɗi fayda Allah no holle en ko jokketen heɓe l'islam on ko
onon ɓe fayɓe amen jannguɓe ɗo tawtiɓe taalibaɓe ɗo ko min gila maandi si mawɓe tummodiri min fillananoke on ɗum nange kono hara ko o won taalibajo ko fewde komin jandani on tuma na yaha e labɓe fof tawa si na yaha ka ɓeeɗo janggetake alay woɓɓe goye pita yaka maɓɓe janga joni noon e ɗum ɗon si taalibajo ari no ƴakki goro o tutti o yimo liɓude yimɓe ɓen jaɓay goro e junngo makko ƴakka fi hon ɗum na fi goɗɗum ko fi ɓe renimo feewi ɓe reni kadi ko l'islam o jokki haɗa min komi yamirta onon fayɓe wonɓe ɗo ɓen komin teddin taalibaɓe teddino mawɓe ɓe taalibaɓe jannguɓe ɗo janngi hadisije ɗen fof ɗe defte ɗe mawɓe men ɓe windi yoɓe ɗaɓɓutu ko honno ɓe waɗirta feere fiino ɗe jandira so ndaari fewndu menen min janɗayno ko hatta goɗɗum ɗum hay men tummodirama min wawata waajade hay on tuma hadisi Allah kono a yiyata pulo mo wawata laklari kono laklari no tuggi toon piiji tati ka jannguɗa Qur'ana waɗin ɗon aray ɓay nde wi wal kajibu nde wi wal khibatu nde wi wal namimatu nde wi wal riyahu e yiɗugol ɓura Allah kari dow ko moƴƴi ɗiɗo jokkowol feewa mo accitata ɗiɗo o accita ɗiɗo haɗa joni komin tori Allah min fatti Allah no wonɓe jannguɗe ɓe yo Allahu taala wawno kanko kadi taguɗon on ƴette ka o yeji qala rabbuka lil malaikati ha ka Allah wi ɗon Allah longini adama a tuubu wiyen ɗo ɓay ko ngol ɗon mi sikki adi adota ko ɓuri ko ado en taguede o wi ka tagaɗen ɗon ha ka o yaltinen ka aljanna ɗon mi sikki ko nden hakkude ɗon ɓuri taw tirude fof ko ɓurano ɓa ado en taguede hari ɓurano ngala nanon ko nde yeeti en ka hakkude ɗon kom kono ɓay ɓe yeddi o wi malaikaɓe juulu malaikaɓe yeddi malaikaɓe juuli iblisa yeddi hara ko an iblisa yeddunoma min en ittayno mo kono ɓay ko jeyɗo mo o yeddi o ittali mo o accimo ɗon ɓay ma o kontina kono ha hande o wiyata acce goɗɗum ronken accude o ronken yoɓude ko en accali ko taminatuɗo e waaju ka on fof ko hunjiɓe ko rana inno moɓɓe anda kono kono noon ɓay o winni hoɗe ka aljanna ñaame ko falɗum huuwe kala ko falɗum kono o taw memude gangal ndo memuno harande winni bon joni ɓay o memi ngal kono yiltore ɗo taw memutungal ko wino yalte ka yaltuno ɗen ɗon en hoɗali ko ñiiɓe o wiyata o wi ñiiɓe dakimite ila hinin ha e sayi hon siɗa mari ɗo million o a dakimito mala hay mbuɗu o yo dakimito ko waɗi wolirɗiɗo koyon andu koɓe mawɗo mo miɗe weltifi ko waɗɗon ɗon ko haɗinaɗo mi jangga mi waɗa mi fira kono mi accuɗon tan firu onon ɗo fof nane hanki komin hewtuɗo hewtugol amen ɓe ko wimen ko hunjiɗo ɓurana go julni ɗo iwa ɗum ko hunjiɗo ɓurana julni mi torike Allah yo Allah fooli on e l'islam kono si en teddinali mawɓe men ɓen en teddinali siraɓe men ɓen en ɗuuɗay kono haala en soñjoto soñjata ha boyi komi nannane ɗo hinna ɗo inde barke si jombowo tigui jippini tuubu mum ko rewi yeeso siraɓe mum teddugal watta ɗum si goɗɗo kadi anditanali mawɓe mum ɓen teddugal watta ɗum ono anditirɗon men ɗo ni men torani kon teddugal Allah ɓeydan on teddugal mi ƴetti on kadi men on mbaali sakko ɓe ko woni nder ton kon ɓe humpe men watti junngo duɗal ngal e taalibaɓe ɓen e menen mawɓe mum ɓen fof yo Allah ɓeydan on feere yo Allah ɓeydan on doole yo Allah kadi ɓeydu e feppingol hakkudeji meɗen joni ɗan andilan gonge sina ɗum ɗo wawi wurde kono ɗo mbiɗon kiwol gonga salamu aleykum joni ay way jode joni wonde en duwa ɗum dewteke sa hara sen mi watti jungo taalibaɓe hande wiyade mawɗo no duwi ka taalibaɓe wonde en duwa mi watti jungo taalibaɓe waɗen duwa ɗo inchallah joni haray en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah huuren ko yiɗi o yarli Allah waɗa ɗi golleji men golleji jaɓaɗi yo waɗɗi fof halsa tan li wajhil karim torki Allah ko woni ga ko moƴƴi kon fof yo jaɓɓu o marana en ka bonnata si Allah waɗi ga yo yaafo en o ɓeydana en hayra o afiyata torki Allah Allah waɗa barke e meɗen ɓeygureji meɗen ɓeygureji julɓe ɓen fof
torki Allah kala ko waɗa barki yo Allah hawrinde e ɗum kala ko Allah barki yo Allah subahana taala heedodiren e muɗum yo Allah hokku en ko wiyete yala yetta yo dande en ko wiyete hula moola en torki Allah fattiki Allah kala hayra wo afiya tan ko woni e ɗi nokkeeli yo Allah hokku en ɗum kala boneji kadi iwrata e ko woni he yo Allah heedodiren e muɗum Allah subahana taala hokku en jiide e jawdi e dina jaɓaka en torki Allah en fattiki Allah Allah hurno en fanna ma gurdal no moƴƴane yo ƴettito en tuma tawi ko ƴettitede nde moƴƴane allahumma la tufarik hadha al jam illa bi dhanbin mahfur wa amalin wa sa'in mutaqabbalin mabrur wa tijaratan lan tabura innaka ala kulli shay'in qadir allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha برحمتك ارحم الراحمين يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين